Yenu Penny TV3 no na just a Kings TV or say Chrome TV or Do TV na a demo live odia na wa winim sa the information center e wo kwatwi affect ya Big Love Radio e wo Spain Mr. Usu Edum Africa Market Mr. Usu Papa B on ne yire oba pekwapansa Bronx New York say we bia tum wo ho a ene Mr. Usu nyame enhira papa ewo emmoa ya wode eboa komamu nsam program yi nyame enhira wo ne wo yire oba pekwapansa mayen sa pepepe na Atomic Digital Satellite or Trade 4 Junction nyame na ye information center Bet Mat Salon ewo Sokoban nyame ne mebuafo information center and also ewo Abinchi ICBC International Central Bible Church Prophet Elisha Abuna Asafumei make us say one of my shepherd Divine Fashion ewo Santase text station wa dem ewo ho eno ntika ye ho ene Josie Fashion no na awie wasiesie me say yo Josie o say bomodi na bra weekend wokwa wedding wokwa ye wokwa party obi invite you say kwagya no program Mr. Eya, fa wontuma no material no fa kwa Josie Fashion na yempam no kama na on fama just film ewa bom so when meet me there spot no and edin hwene mu wonwatade na ye ofa won style na ye ofa me style bi na nakua ekwa style bi na ye ofa ye twa fa WhatsApp Joe ewa 0243 433 465 0243 433 465 Josie Abeshanu Apembi Diamau Gaso filling station Kranza Ora Imano Honorable Nina Juma for Biatum Iron Boat at 32 Kochi and Ebrofredu Edem Harima Supermarket Ahenma Kokobema Harriet Ene Nema Hana Omonso Ebie Diatum Wawa na enya samketu akra Oliver Syria Meskema Line Company Limited Tom Brown Papa ya ene wadi abedwaso bomodi ya ne Tom Brown yibie na eye kama papa 0507 169417 Time Herbal Center phone pa Time Herbal Mechanic KNG Herbal Councils address say etiswa no enu ntima unsa enkabi fre 0244 417 669 ATL pe entuma papa fegu shop ho na yebeto yebedu dwa ade amount fre 0244 334406 naji ATL fontuma payibi na 21st Sun Clinic dia wachinyi photo maskrane me yadwen se wonom eye sciatica expert enu nti fre 21st Clinic fa yade no kwa wonom akache 0540 311 311 eye Piwak natural dupa yeah edra just me body say ya na ma ye homodwe eno no eye 3p garlic mixture for Piwak na jinu paybi e was 0248 928824 Ba Herbal Center ba no pay banka se achemfo ba wasifa inyarewa bra na nyarewa hu achemfo ba wogwan wonamro mumrika wokwa achemfo ba wa atonso agogo ofum kwane afre 0244 083 482 Charismatic Ventures yade Zahara Mission na G capsules edi aba enemu saye yade na etu ase Zahara man capsules ni ndi aba mission so eye nupa no bia frɛ Charismatic Ventures was 0246 348334 0246 348334 na obeje wo so enra enuaba Mary Ibrahim ya wode na asem ebedan yen ye kasai bema no tempa bema no afro wasi ye mesramo we de enkotodwe gufom de wasa me yama oba ni bia meye de ama ne prem esanse Akoma FM de e wa na metie enu nti mentwentwen so eni die mu meye ede amamo enu nti yewra yada se wo ye ede amaye ma ye nua ba no so ene ne ho atumi atono na wo so ho ato afei yemra ene case ne so ai na ye nua ba bia ye saka no na se mami ya fo ba ha pa o mami ya ho mama me ho wujidi mijidi pa mami ya wujidi papa aha enti oba ya wosi awiai
wasam and say ewie de boko nso anya boko mi be wie school mi be twa BC JHS3 na mi hia be ma bi e frɛ no Kwame Aje na o so woni mi betena ti mi ne wo ho na na nyinsan baaye ti mi school ni baaye a mi be ko school no na menyim na mi jaaye mi jaai ewu wie ya ene de o jan ka chem se me ye tutu ni ba enti Maa Akos baby o bia mi pese obeyi na no baby ohun mi ana mi bo tutu no omla na o ma kire me so ohun mi na mi ja tutu fom a omla na o ma kire me se mi ye tutu ni a enu achi nso ni bana one me wo no no busu mi nso ni mama 1000 kula o ma ni bida na mama menene tena ye munsam de me kasa me ka enye ne ne ye be ni na ye wie ne beto so na foforo yo mama me ka menene tena ye a me fa ye funu abe me ye nya 1000 ama me da kosi se me de wo ye me ko wo me nanam ho buna hafo ye fle obedu kulum ena me ma me fle ne se wo mla ho na ho de oba obenya adwuma ye nti oba na me o mko load abi wa 70 cedis oba na abla me 50 no afa de aka me de onka de obenya oba na abla me 50 no afa de aka nti adidi mu a odi bosomi wo ho ena me bla fle ne se wanya adwuma ama no e won kran nti omla no meye adwuma no mama bosomi ya mani 6 million no ye ne kan so ma me 2 million ebi wo ho no ma o se de ma me nusa nti no ama me 1.5 wo on so a no de 200 ni nyina ama me adidi mu a February nim me flana jiska ka jem se me ni ho ma ba me ho nam se na am ho de okoye de o se me koya de me sa ba ne ya won so ko wan kla me nam se na kla ni sika ne masoma kla so onko sendi nti beba afa me flana bi wa on fa me ko nti ba bosumi mu ene yenso ye ko me na ba ko awu ye kodi na ojuda ye ko ye na me ko no se me ko jiska ka jem se ni sika osie ye no o de amane so wa so on fa nto no nti yen ko ne so wa no ho ye ko ya ne so ane se ni sika de o de emane bato okuma sinti won fa nsende sa obo ne so na ye lai ena o mo dada me nti be 3 days ena me se ye ko nkran nti me ko jikeska me ko ya o de me so ane ni fie ti me bua fu me gina kwa ho peka ena oba hobi ni nua ba konso yire no amu kwa no ho nam kotena ye ena obetena nti ni ma ma se me gine phone na me de ba foka akọ wan fa phone na ma me enka wo kwaje abra wo kwaje abra te ne phone e kwaje phone de afoka akọ wo de phone wo foka wo de kwa na me mfa anya me de kwato wo ade phone kura no ya mketo yi bia na ya mo de o de ya dai e bi je phone baba wo de ya mo ya dai ya wo kwato abenya sai minimum bo ya mo kwato wa wo benya sai bi ji adepa wo se meje ya mo phone na me de adwane na de akwan me di kofie ya kwan mama wan fa phone na mama nti e ha no no ase beje na o mama afle na ne nkasa meje phone na me to phone twene e na me sa ko fa abo de bo phone so woni Akoma me ko fa abo de bo phone so ene na masum me kasa mienu wa nyi chip no dabi oji o fa phone no chip no wa fa nche wanu amobom ma o man ti anyimbo o ba bi ba wo se na ni abre na wo de phone no hwe wo tietia so wanu yi chip no na wo de hye na mama mbei phone no na mje sutro mienu ena na me be hye machi wa yile mi so munya no no mbo me ena o mo yile na me kase me boni dua o pa so ya yimfie mpanyimfo ena me kwa papa wo sa na papa kra ti yimfie na o mo fle me ena o mbusa ma no asem ena o mbusa o no nso na o pa so ko papa si ama me manyina o me se me njiska no o ma me nso na ye ne ya me kwa foka o te kwan no wo se wo ba wo ntimi amba mi chire mu chire no ena o si yo me foka be si no ma me amfle me mbusa me asem no hwe be si na 1000 so kran fam na mama de me yan se ye kwa yiye no mu ho wo se uniska o ba ho a na ma ye aduan nam de am wadi wa wo sika mi am sika na de ye aduan ma boy nam de am wadi o so no pa se kom de na scam de kwata aduan nam de to aduan am wadi yenti na de sika no aduan de ma be ma wo hwe mama ehumobro ntia e de ehumobro odo na se ehumobro mama ya ni nyina achi mama na mi sa akoda no so wasem me se odo ana se ehumobro ni nyina bi Akoma ye ko ye bebem me koda ho nyina enti da ko de ensuo to na ase ade be cha me akonti me magiska
me kwaya sa wo bo anfa sika na ma me so ma fa me ba na anko ene nsuo ko ka me hye ho ena wo se me nda me ba nsu num nufo na me da ho no wa bo so me san na ma wa ma me ba na nya ba afi me ba inu me da ja akula no ho ena wo se me nja no ho dia ene enko na koja me kwan mama me koda no na ekobọ 12 na ju obi ada minim se wudi ba chi koja me kwan mi duru kwan finfin a akulasi nwula mayi mi twa mani obi ani machi waja ho ensio to na me namu ena mi disu etuto sum numa ena mi ko fie ade chi e me musa no ho hwe me musa no ti e ko ankana na dim sa o ma miska o ka chem se woni ska won ko wia minti mi nya ne hwe be ya me ko bia me mfa ne nko woni bia won ko wia ena me fle na mitimi dome na o se me dome ne dia ene ono so mfa me ka chem se obebele ana ka chem se obebele mama ubisa ni ska ono ma wo enso obesa yiyaw asa aguso ese be na ya wo ka kire wo minti mi nya ne hwe onsura na dwuhumbo onsura na dwuhumbo ade wo baifo minim memi e baibon sam me ka say message na wo me phone so baibon sam ba ni nyina wo ka kire me kama wo ne wo da no wa hunu so wo baibon sam wa mi de minim na wo misa no sasa abla dia e bia afa no wa mfufuru nti obeda ye me wo hu fufuru na te san ohum foforo mama boni bia nim so menyem ye bo so memiensa a me kwotena wo maame mo ho ade chi ye kobu nsuo ndie pompi ni bia mintimi mbubu maya o ka chem se wo mu no ena mitinto so egu ni die num wo ya dai o mitinto so egu ndi wo so ni die kodwale wo mu media maame ti wo bu ni die kodwale mitinto so egu ana tinto so egu mu me man wo no so kodwale ena o hwie gu na so betumi asante so na to atwere no afa nso o hwie gu di na ade ko fie na me so me fa ma ade ko fie ye kodu fie a me obabo me ye obabo me ena ma mbusa ansa ade o chemu chemu maame se mimi mu ade o maame afre maame se me ne ba na ko atutupu no nyina ya tutupu no na mimi mu ade o be mama sa aba me so me ka say meti ho no enye mu na mo hwe mi maame na sa hwe mi enso meti mu nchen me ba maame ho a me ko fo ma bode ba nche emole enkunuma nam de abele maame no ni nyina echi na enye omo fe menyem a me peska to me ba niema me fra papa ka chem se me nkobo be sian fa nkototo ni enya ska ye de atua o fra wan be ma ne papa na yo papa ne fa wo ade no afre wo kunu o so oni bi maame nso se mfla me o so oni me number kula me ba wo mama pi kula sapo kula be ma 90 mi anto bi ama mi sister ena ma miska kototo niema meri die mo de me maame sika me wo wie ya me nya fa mansa me koda nyame ase me na tontoma edi fla me ene me ba tazi kula be ma na enya mame ni busu ani bia nso ama me bi wuti ayibra mo kwakwa sansuo no a ontoma wo na oso ontoma wo a wuti ntasuo gu ni nsuo mu no wo so hwe ne gu o hwe gu ye o hwe gu tamade ko wan fansuo na nkojare o ntasuo na che so ntasuo ye ni nyanya minim minim woni ne da won kisiu bebele ade na bebele woni ne da on kisiu o kisi me mama wo kisi wo ntasuo nkonanum ende nkonanum nti wa hwe nsuo na gu da bia woni ne da wo kisi woni ne na akra na doba wo kisi eno no kisi ni ye deep kisi na na se de teta ni mu he ya o kasa wo mpene kra na ne bo fuda no wankasa ho obe muna sa opede na wampene na bo so kisi no wampene a se mama woni ne nam kra nkana ya bonte opesa ne nsa da osisi achi o kasa wo mpene a obi a befa ne kwa obesen afiri wachi obe muna mma mbusa nsa da ntia nso wonka hwe no wote ho na wa hyede chinchim na ni ase da me na mai no osu mama ntibisu osu kire maame oye bone nam koka na maame mu gina na chi ombe di matam santi na ntirimu ya ne de kosi se maame ma hu ni suban obetena maame hu ni suban na makoto nsuo maame ma so mi koto nsuo sa chese so me de ba na me ye ko no abegina gate twa na am se ya begina gate twa mi eni ayele na am se me nka ma no obi kura hia me nkwa na me nam nde na obeka mi dru ho no ma sum ye nsuo ni nyina paapai tantan nsuo ni nyina paapai obro pa bebele mama na da so di na chi me wo na otwumi enu kura obo me ma fa me de hia ma nka nche maame mo yetino wo na otwumi enu ote ho no me ane fon so me ba nsu pesum pa na me si kwa me ji akura no na me ncha atale na me wi amaje no wan fi me ono ate wo no wosifa na mama na me de ne ma no me de ma yentam na baje no na me si na da wo to wo ko ba bia na umu nko ba bia me no nyina ne wa anum sei ena umu ade na da bia me ka no na da masum mienu owie no hye na tale ena opie ye opie ko ye
okoye ono a na kuma to nim na osabe tenase man kan kire obi a maame mu nim na nsan ya na me boso e che maame mu to ande eburo na na odi kume eburo e odi kuwo asumbo when in the time fie san me ne tena ba fie san e ko ye fan sen fie miensa fie miensa wo na wo tena ye no so tro san na wo je ye e was our relationship ani de bebele mi ntimi nkan oh body before any toto yes so tro brante yi di ma wo fie miensa wo na tena so tro san na je ye ba okra de ma yanim me wo foforo na ye first one me ji sutro mienu me bank na me sunsuo no so me ji sutro mienu ena no so na me ne ma me wodem eno edi nka bo masum dada ti ma me fre na obusa na no asema me sa ko kan bi no eno so me sa ji sutro se mu na so ho na ma jan ye jai dada mama e de na di jan ne ba ye e bulo no ena me ne wo nyina ne ba no hwe no ka so woni bi wo nkowia hello kwa mi ajay hello Kwame yamwa ho Welcome you too. Kwame na apom te sai Erade adum ho yo. Ya da nyame ase Kwame woni mame ya Me ba try. Okay mame ya odi an Me ba try me now. One na wo mame ya akora no sai na ni hwemu esitie Oh akora ni hwemu no die. First no na me hwe no. First no okay By the America train. Man in Akoma FM. Me tie wo Kwame aso relax do me yama nkomo na wo se first na wo hwa akora no se wo hwa no die nti na wo ba na wo gya ne hwe die how na wo ho me guy ne hwe Mame ejuma mi nyina ase se me nkwa ejuma me nkwa ejuma na wo ya di adwuma di adwuma na wo ya ase se wo nkwa adwuma na me pio wo ye pop me pa cha na se pop adwuma de kwa me enko strike onti di nti na se wo nkwa adwuma na wo nya bi shop ba me master nya ejuma so na sa unya ejuma enti embeba mre sen ni na wo fa sika emre wo bai 5 months musuminum enti Kwame eya wo dadwene se oba no wadidi ana o me dadwene pa na aduane ban na wo dadwene aduane ban na wo bai wo hwa 5 months bema ya wo na wo say wo take wo responsibility na 5 months on first come maye si enfanto aduane ma bai na aduane ban na wo ba no obedie Kwame metie wo dadwene pa ma sa dadwene ni ma kura na aduane ni o o musa but 5 months ni bema eya meta bi sa mema no 5 months ni wadidi Kwame 5 months ni wadidi Kwame mi biso asem 5 months ni wadidi Akoma FM. Hello yedi komo na se wagya igina so yi ya no wagina mi ani komo mi bisa se 5 months ni wadidi ana enti wo wadidi na wo ba enidi yempacho wa na wo yiska kota aduane di ana wo bi na se say wo show because wadwuma unya adwuma nkonti obi na da bia o feed o me ba try Why the video? Me more fire next. mama obua wasi we free no file na say nya fe ne be ye ofa ne mama ne ofa sem no etwam wasi no obi na ho man pakura to ne mama no first no the dafunu obo decoration obi ato ne mama na odi ye adwuma mama adwuma ka se onya adwuma me bla pa adwuma won kran ma na obi ampam no osi wono pa akwa me ne kala we antontom bari ndi onya adwuma bio ene oja adwuma no kwotena o ma me nchen emu afono ndi onya restaurant adwuma ni bio na oja ye obi ampam no Kwame no kre wakala no wo te say wakala te say me bo Kwame wakala te say
o kala na 1% tonton bari so Ghana mu na o ti o Ghana so de tonton mo you na akoye na di say meba Kwame hello Kwame ye din komo asa wa relax asa bibia ha wo wiase a wo ba ye asa kasa wo kakra oni aha asa jeso asa nyeso anameboa me fa cho mi o wo ba no wanya fie sai Kwame Obano wanya fie sai Kwame Obano wanya enfie sai me fa cho afene kakra wanya afene kakra wa start school fa cho de on start school enne brantie won mu aba Kwame se wo hu brantie bia wode ne ba bo ne ko ho na ne ba school bag ese no na beti na akra ne bo ne bo no wode ni ko school a ebeye ofe kura keke wo hunu sa mema ne bi una ma ya wo hunu bi Kwame una ma ya wo hunu boys no a wo mo ba bo wo no mo bo de wo mo ko school no ya wo hunu bi ni ho bi eya na nya ofe oba ne ti fie no wani je oh me na nye wo sua adwume pa cho enwuma sa no wo sua bubo enwuma ne so kire me fa cho na ka ho mi why na ka ho mienu kwa o se why na ka ho mienu de pop na ka ho mi e ka ho mienu wasua efunede dan so aka ho Akoma FM meboa but ni nyina no wajai ni nyina atefia wunya bie na wuntumi amua na monfa hwe moba no me fa cha sei busum we no bi ado mi ame obi afa mi ame ni do start ya yi kwa me mienu no obayi enne awasa oba no wayare o wodi wani hu wo bai anya san wani wodi hu no wo bai anya san kwa me mitia me gina so wu na che a che ba en che sa ba san wu na betumi a kire be da ben me fa che ba busum mi Bible so me mienu mu ne e na wu no oba no wo hu sadia oba ni nyini mu esitie oba no ni nyini mu kra nye Akoma FM wa yesro ha e na aba ne de ne nam ho 5 months mama nya 5 7 months me March numu no ma is ke free plan ne ba no ma is ka bio 7 months muni Kwame man ya try Sunday esika sese ane fama akra no fa hospital oyare why Kwame man wo ba Sunday esika sese a na wo wi a wo peda na yama wo da na wo de aba ne nyina ye hunu kwani e befa so a wo bai wo betumi anya hoden akra afene kakaba no anya afene sai afene bosome na wo hunu de oba no waye wanya fie sai Kwame hello Kwame ajen me ba cho wanya fie sai Akoma FM me fa cho nya 20 years wanya sai 20 years oh and not one ayi mami ya start trip na no na wo fie sai Kwame woni mami ya trip na wo fie sai hello woni mami ya Kwame mani abre me pacho e mami fa ne bre maso woni mami ya trip na wo fie sai if I should that time na me ko 18 years na ko 18 years me pacho e na ma trip nya sai yes mo trip nya sai 2 years mo trip say 2 years e ko 3 years ni moko mama obwa nu onya wo kwa me oba mama oba na ogina wo ba na ogina ha be 23 to 24 years obenya nkasa wo 20 years ogina ho no mama tintin onya akola nkasa wo 20 years e na so ni twempra na wo fie sai na mo 16 na wo 16 years na ko school pa chan etidie na wo no kwa me ho e bia mo sa fa ni bia mama odi atoso sa fa ni bia mama sa fa ni bia mama
Agria. Now 16 years and I na twempera. Pachai. Na ko school. Pachai. E dey na wo no wa brantie we hu a. Wo ko school. Na wuja ye. Wo ko di na chie. Mama ejimi. E dey ejimi. Nka say ejimi. Kira me hade kro. Me nwa de papa bia ejimi na me ejimi. Ni wajimi say. Wono kwa no fa ono ne be ma we din kan fa no. Pachai. Ono first boyfriend. Pachai. And na wo so be fa be ma because obi o ye virgin. Sometimes ya wo so be fa be ma. And na wo so be fa no. Akoma FM. Obi e dia so na kire wo ma ye hunu. Wan bia she. Enye Ewurade nka mekasam. Enye sex. Feelings. Mama ya. Mama. Obi a uko school wa for show school. Ade uko di na chine di ade pa no ye de ma wo school no na uko no. Wanya hwia mama. Ina wo moska. Debi. Ono da wo moska. Debi. Ehin fa no no koda. Na me kwa no ho omukulo mo. Ni ono koda hene. Ono ane dem. Chiwaso. Na mo ko brebe kan ni na kire yen. Ewia. Enwumra da me manko hoda. Ewia na asa nopa. Ena ya me ko. Enye ono ma me mu na nete. Na me ne mame. Ekwan be so na afa so esniki ekọ no awia no. Oh, mame de so no so le no pa okwafu. To okwafu ma bi wa that time na ya vacation class ni be wi school. Nti se okwa classes be fi na me nkwa na mo ha. Ofre me ana me ko. Ofre wa na ko. Pachai. To kwa no akwa dan. Ko ye de na ma no. Mami ya. Ukwa ye de na ma kwa me. Me kwa no ne mada. Ade na wo kwa ye bi so radio. Me bi sa na se ja kasa ne mo ye chi. Ukwa no ayere. One mada. No ada. Pachai. Obi ya na wo hunu ba mada. Na wo nya ses da. Na wo hunu se de yesi ye no sai no wese kira wo. Kira me. Sa da hunu ba mada. Mo ba lom de abiri ya no so. Ni ehun ba mada. Ono no me first boyfriend. Mama ya no kure. Why na kira wo? Ono ana kire me. Ono ana kira wo. Se de obesi ne na da. Pachai. Nti school no anwie. Mi wie. To aso. Uwie na yede. Mi wie ya me kwaje admission ya me be ko school. Mi wie na me ye good. Nti me kwaje admission be to September ni dru ya me be ko no na menyim. Akoma FM. Na menyim. Me ka kire no. Ono kwa that time no oni wono abe kumasi ye adwuma bi. Me ka kire na o se me ntwe ma na mla. Me ba ya ye kan. O ma me se me nko se nyinsen no. Me nko yinwo kire medro nyina. Ma anye. Ma me se na ma sai no menwo. Ena me wo ye. O ka kire me se me wo wi a. Se me ko school o de be kwa na se me sun adwuma. O de be nso me wo wi ya me ka se me sun adwuma no. O ti atrande series pe no. That time no won kana ye adwuma o ti atrande series pe no ano no. No o di fili ho ba. Agro be so efra no pa. Ebra wo shi abrantie ihwe be papa ben no wo hwe wo a wo no ka che se se wo wi a so krani mame se wo wi a wo do be kwa akosu adwuma wo do su adwuma no Pa cho debi se di adwuma na wo sua min su adwuma bia na moni ya kasa na se kwa me ye ne ma se eturu bia no ma uska otumi ma 2 million ya de and that time me bla e pa adwuma ma no e won kana he no eno na month bia no mam 200 cedis bi wa 1.5 and that time no de mam se sika no die na wotumi di bia ye oh and then kana setena de me ba enuane ne ntale obehye ne pampers obebo na na me de toto enti wankasa de wonya adwuma bia since woni ni hia ya wonyim ye ewo ye ebepe sabre ya kasa wonya adwuma bia enya hwe wonya adwuma bia lebi oyonko no nam na pa no brodo egu wom ade mu na wom de esaka no wonu wom Pachai wa bisa wom brodo no sika wom de hyase a wom tumi de ton brodo Pacho debi ti wan na hwe sesei me mame o mame na sa to ma odi Pachai enes osan hwe wo ba ne ka ho Pachai wonya wadwen so be sori ama ho so apa adwuma kakra bia ye na wo dia support ho abrabom mame ya ma ena wo to wo twen dia kwa me de bebre wo 5 months ni no one first come aye no 5 good months enkrofo nam ebi ton suo ebi ton drinks are sort to energy drink ne won yema no o ma hyehye no mu di nsuo ahye ho ne so mu ti so no o mo ton wo hunu wo mo Pachai wo da so ti fie o hwe sa kwa me edi sika bebre wo na wanya bia die na adi bia hwa wo ba when mi so ko school na kwa me be fa wo
adena woni no konhia mu yenso so adwamamo so but aden one kan chance one share condom omo ne ho ban mama ya mi bisa wo kwa no age agum sa so won se wa brabo won wa wie mama mi bisa wo hu ai ma se ya na apɛ no Debbie se ya na apɛ Akoma FM. Debbie wo ma na no mo ko school no ebi awie meboa ka no mo be start ya ko school no ebi awie mo ko form 3 aya wo mo Akoma FM. achai wo ma ya dai maybe so asem wo ma ya wo ya dai me ru na eho owura ho on de be ma be ya wo yaka na adi si wei na won sa ma ho so se wo pe bibia ye e dia support wo akasa ho na wo twen se obesend 50 cedis 20 cedis 10 cedis na ade bia didie enti se yanya dem ma na fe yanko second story so yanya dem ma be ma ne ne kasa kra wa drop it na usu mama ya ana usu ka che me ne yanko adai mabo Debbie ada na raho Akoma FM. uni anu ya say yeah 5 o to say 5 una to una ya ka chiri omo maka we panyini de oni Ghana Akoma FM. ana won ka che omo se wo mo mua ne pe bibiye ana ka che omo aka che omo maka kire omo ba ahomboa ne nson ahomboa ne nson ensu na emom no wo koyi na wo ko hyehyɛ wabrabo ne yie wote achai o sa wo boyfriend Debbie ejidi achai be ma bianse wo pa na ne to pacho Debbie ensu eya de hye de ma wo koyi ko hyehyɛ ne yie efa wani nkoto be ma ne so ko ne ku bisa wo mo to mbrodo no e kwa be so mo fa so mo nya mbrodo no ton ye bisa wo mo ne fa sa kwan ne so pe bi ton ne fa support ho wo de bi ba fine wa fa bi ama gina brane na hwe ho wote pacho enti se kan ye wo ba sa branch ne nyama wo ne yamwa ye hwe no nyama tize mi pese mi kosu adwuma mi ni obi anso ode mi tum enti me jiska me di kosu adwuma no se na age 6000 se na age 6000 Akoma FM. 6000 titi sika 60 million pachai na hwe wo hwe ayi kwame age hu a me de minim no na anim no eno da me mfa ho wo hwe no wo benye sika ne ama wo me mfa ho sister kan yo benya ne enko minim ne bottom na anim ne bottom kan yo benya ne enko mama eno ana maka 6000 pachai okay ani kwame age wutie me wasumu a mama ya so hia 6000 ena dia free wo ho na wo dia start na brabo enti bomodia na ma yen sanka bi ne en fama no mama ye da se ye be bomodia se ye be pesika no wanya 6000 na de obenya de be ma na de asate abrabo no pacho ya men so ayi Oliver Syria mesika for the amount ene awia Kema Line Company Limited for Tom Brown papa ya wode aba mesro ma wasanka Oliver Syria mix na entume emwa na Oliver Syria mix de ene wunim egumu ahodo Oliver Tom Brown Oliver Wenmes Oliver Millet Mix Oliver Special Mix na just ya kwa Tom Brown papa ya wodi womu eno ene Oliver Syria mix no wo bia timi dibi ema no eyeye Poku Trade in China Mall Harima Supermarket ebi ho 0507169417 0507169417 and 0243519495 na onso ubenya bi papa 21st clinic dia sciatica expert nti wosisi na ya nan bromu agi wim kosi wo nantini na chesa wutu sa wo brepa ene efri wuti su kosu na se yade bi ha wo 21st clinic se tutumrika na bra lab ne scan massage machine ya treat na chesa ya mo bibidru aka ho 21st canteen so dia 7 am pepepe aduane bi ya wo pe bia no na chese aye ready ho ni branches dia massage atum ti doso en krado me market we do dan mukuma se ehwa overseas so trafa radio so nyane techima go so se hwefre 0540 311
311 05 40311 311 na chesa 21st clinic no ye sciatica expert remom ebia wo ha wo problem ni bi wo yire ukunu ubibi ena tete wo bomodia nefa asam no beda ye wo koma mu nsam dwumade so nyame ya dum adwuada bomodia tutumirika wodi abra na betwa ye ba ya ye behwo sade tie bia no ye beboa ama sade wasam no wosipa anu ye no watumi enya ye wo kumase askwa yane kumase mo ene di hwani mu Akoma FM ye wo kumase askwa yane mo ene di hwani mu enu nti wodi abomode ane bra nemom yanyiska ewa ha wo bana se wo fom kwane a yenka asam no ewo fon so enka se me ka kire mo mo fra be ma no na mo nka kire ne mame na wuti fie na wo ka da bi wo ba ha ni aye adwuma no de ama wo enti se wo bana wo fom kwane a na pese yen kire wo a no wo fra producer number 020 3933582 02039333582 wo fra yen ya baje so afei yankoye nua ba ta akosia so ada obi asi atakwesi as president say Sakati Kofi Junior no ajime so say atajime so Mako minimum atayenko na awiai Mako pacho me baya enye bone nso ye bone pa san be me bie dimewu menim so ana net wa Akoma dan na me ko school na brantie bi hia me abrantie bi ye friend ko bu abrantie bi sa piemu ha biemu sa abrantie bi ye china djuma ye di bedi no Mako abrantie bi tete ma wa tete mi ache eno ode pa asem eto menim metiase e ma no na ye twempena ne sie na me ko school na Mako mpna twenim na nyinsan baaye ena me de ko to nenim ti me ko na me de to na msiko ko se dia beniu wenfi me ti me koko sa wenfi me na mse mpna twe na ye twe no nyinsen aba de se ye ne den wenfi me enti ese me firi hono mo bai na me nko ne nchen biom ti na me wo hono na me so afre me wande bi no se ese na nse me hu se wasesa na mse so na me sure se me ka kire menyam no se one hwan na mse me ni ko bu ache ena osesa asem we de me ni kunu ye ntimi ntena so ti be frɛ o papa manaba ampa omode wose eyoyo omo frɛ papa ma ne bai ti wo bai no me ne me papa ena me so ane wo kunu ye ko boy ne ne o ma me na ase ende ko tu o mo ne ye ko na boy ni ni wo no o ma me na ne wo ne ye de tu nanim o ma me je ye o feso ti o ma me ye se boy ne ba obeka kire no boy ne ba ya anti asem bia na me papa nso pentema besena akoye nefu nti yesa si asem na so biem sa akọ mo na ase ye koye na boy no ena omo ma ye kunya ye tena ase na papa de to nenim se ye beisi woni wo ba no ko bu ache na nyam asem boy ne beka ne se me de enyam ne na nyam yey nti mu nko na mu ko pe be ma woni ne nyam na papa se enye woni me na nyam na papa se nyam ni akra ne na nyam enso wudin ena wo boy oba wonyam enenim wo kunu enti ka bibi kire na yenko wose me de me se enyam ne na nyam na papa se yo waka yate ene ye sorry ye ne de ye ni woja ye de ba ye fi ti ye ba ye me papa de oja me ho na me ne me so amo ho no man ti one day bi na me hu se wo twam school bi wo ye ho mantin Zion school bi wo ne me hu se wo twam na me yes de ko na ekọ no me ko ne nchen ti na o ko me frɛ ni nyina na o ko na me di ko me pacho gina o me ne wo nkomo na wo mfi me na me siko me ko chesi na me gina na nim sei na me siko me wo school dem kra na osuma emeye be frɛ me wo school dem wa osuma emeye be frɛ me ye ma break a me mitimi ko hye ne wo me nko school mu yey na se ne wanyem me a ube jron ma ba be ka chem se enye wo ne me nanyem wo she school dem o ma mi she school dem a o mu ko chen na ka no oba o hu school fo ni be o se mu frɛ atakosu ama me ma mitimi free school dem me see me ka se wo bi see yes mitimi ko hye ne honom mi ma classroom biom kwapem se ye be pon ye pon na obi afa me bag wo ko hye ne wa sa no de na esi ma wo ko hye ne wa minini happy sex na wo ja me ho na okobush nti me hwe na ade san na ma family school uniform na ma be fi no ekuani na omu che ntosi naka o bush adwuma wo ye no
ma ena school ni a wo ena school ni a me sua bi o be free school dem me say me nka say obi say akwafa wo ho no nya fie sense abre no na me wo 14 to 15 years 14 to 15 years ena o to free school dem me timi free school dem akwasha be ma dem me say me atagosu me na me kasa wa Akoma FM me da so wo TV so onua TV Kings TV wa woni mi biasem na me kan nya ntro na me twa ma enti mi chesi bo na me gina na nunam siko enne de me wanye mi awie wo se enya wo ne me na nyem me na me kontos pa wo na hu me na aka kira me se student de eni kwan se me kontos pa ansa na makosku nti wo beboa me mua ni mu no eni me nyinsen na na de wo ba be ka kire me se enya wo ne me na nyem na wo pa kire se na wo be me kan nyina kire no wo se enya me a se wo bie wa no ka se me wo ne me na nyem a tachiman bo kire na me se saa wo de ba tachiman bo kire wanya enya me mimi bie ma no ka se me ne na nyem a obo me dua na me se me nso me ne wo na nyem na wo dinan se nyem me na me ne wo nyem a wo nso tachiman bo kyerewa enya wo na di peace wo na me so di peace ma na ban na bebo me so amane na me so ase da bi asem we de ye ka se ye nko aye tena so a enye ye na o san frɛ me papa afrim ti papa nua ene bai na o san frɛ no na o bai to o bai no na o se da bi akora wo nwoda na wone wafa ne ne nyinse no wo ka na wabo ne dua no so abo bi de mentena so ena wo frɛ boy to wo frɛ no no asiko me pa cho me ba ne se wabo ne dua wo se an enti me de yie e ba betu ye bla ne yenkonko da ne dua no na ye Sunday no asimati Monday meba Monday anopa na me kra na me konsu na me hu se wo wura ye fie nti obaye na obeka che mpapa se omo koche naka wo bush me pa cho tie force ye ka se naka enya efundaka me pa cho de din toast egun eno ho asem na meka na mpapa se bra ne enkonko dan wo se omo koche naka wo bush aba na mpapa se da bi entwen wo sa ya twen wa wo mada ena obi kire ye se yenkokwa amno so komfo bi wo ya ade ene ye ko ti ye kwena komfo ni bisa me se free se menyem boy no ama miskada na msi na me patro da bi ena o se me nka no kre se ma nka no kre na se wo ye bibia enye ye wodane dua na emfa nti me nka no kre na msi free se menyem o ma miskada nti me nji ni sika ena wodane dua no ti wodane dua na odi kosua no bo ha ne fai okay ena o se wodane dua na wi ene ye bai ti ye bedru ya anche na boy ne ba se na papa ka kire ne se yakodane ye de nti ono nso nkonsuo no so na wonkodane me de minim ho asem se wokoye se wanko mako mpacho minim ho asem bim nti wonde me ho na me so akunu ne be ka kire me se ata eda se ye be court me de me metro minim se o mo de asem ni ko police station so o man fanko nti da se ye be court nti ye court ma court no ma ye date a ye mfamra ti date ne so ye me so an wo kunu ene ye koye na ono nso ne nakonta ekoye me ba ono nso ene nakonta ekoye wo hwajuma de bia ya Kings TV onua TV o Sekrom TV ena fe wodo TV na wonim asam no de ba no da ni soso de aka no a eni na soso ya ye beyi ede asremo na nu ntime sawada wo ye nua beyi problem yi bi ana problem beyi ena wo bomode a ne fabra kuma mu nsam dwumade so bomode tutumrika nyame ya adumu adwada no petututututu na chesa wote a wode wasam na eba sedie tie bia no ye bejo so wo friend 0203933582 wo fom kwane a na chesa ya kiro ewo ho hello akua wa drop in sa friend biem ni yenko friend biem na yenko obefa fo no to asoba me ma me pacho nti no efiri wo no ma ye we ye kokotu ni we ya kan kotu twa aka ma no wantwe bi da Akoma ena me so amutwa ekire kopim se me de wo ye mama wo 15 good years ni ye what was saying ma wo 15 good years
boy ni hu akra ne da until 2019 ni mu na me ne me maame say ye di akra ne ko obi na adwensa kira e wo ho no wasesa ye di akra ne ko ya ye bago mma ye kunya ye tena so boy ni pie ya ohun say me ne me maame ne akra no ogie kunya ne firi me ma obepa me maame abuna ni eni ye di ye ni wo na maame si ye nko nti wetie ma no asem ko wentie ya no asem di me maame atem sabre na akra ne nya sai no wenya 13 years 2019 mo 2019 mo na ye kwan no wenya 13 years ma 15 good years na akra ne nya 15 years me mfa nyinsen akra de nka ho 15 years ni 10 pesos kra bi ma akra no 15 years 15 years yes e bi kra da so me wo 26 January 2006 ena me wo ye satam ni yedi o mampanyi jeje sika no ena ni yedi ma ontua bi da o mampanyi jeje sika na ni yedi tama wo ye no tama me wo ye ni nyina jeje sika o man is just say from day one ya wo nyim ye nyina la se ko bu ache se akra na nya ne dia akra na o ye ne dia se bia no wo hunu se ne be ma foforo so me ne be me bia ni wo no ma na hyehyɛ ho wo je de yes se ko bu ache hunu se ne be ma bia wo ha se ko me kasa akra na nya ne dia nyinsa ne nya ne dia se ko si akra ne nya ne dia me miniska on ne woska mi enko ye DNA test wo ko bu ache na fa be ma da ma na ma fa be ma kra na me ne happy sex but wo se wo ko bu ache na me efiedu na mi wo 14 years na me ne boy ne happy sex esan se boy no ne me madamfo e date nti me hu ye no me twen me ho enna ma me de kope ntosi pa sa me de beboa me ho mama ko school a wo hu me se wo beboa me wo wantimi amoa me wo say me life na wo bia wo so beboa wa mo ko school wantimi amoa me ti no wa ma na amoa wo na wo ko ja ho ma no 14 years na nkra adwene wo mitirim 40 years na 14 years na so sex na mi nsuro but na nkra adwene wo mitirim na wo so sex na mi nsuro but na nkra adwene ne wo mitirim ene no wa yo bi da ma na mi nya bi da ene na wo nsuro sex na mi nsuro but na nkra adwene ena ne wo mitirim de na hunu se ene wakofra me first day woni ne call dem say na na sitie ma na ya enso mi miamani mi wie kra ne moja oh no enso mi miamani because na wo se wo beboa me na mi nim se by all miss obeboa me mama ko school na menyim wie na mi hu se na omoa me na ne kwa no ma oska de ma na o ma miska ma mitimi de tuto mi books ne me niam bi ehia me okoda ho bi ano ma oska ma ni ye twempena ni sie nti na me nkoda ho na ye twi sie bi ko na me ko school na me ne me so amonso na neti o sex pa no ma o pepa then so ade ba ko a ode aya mi amemehun ni se onye ni papa mame yenti sense meme woni manyinsen awie wa anji nyinsen no akra ye nya 15 years won hwe ne da udi nansen eba ne nya wodi a oka sa onyinsen no amode koma no a waka sa sa nyinsen we de enye mene atakosua na nyim no wansa akoda ne ncha mena ngugu so ma nkoda ne ncha biem se dua ni nya no edua ni nya ne ma ne suma na damfo se wo mra me kan kire me se edua ne nya ntime mra ne yenkonkɔ dan na damfo ne ka kire me se me kan kire se minim dua dane agye me so ane wo kunu ne me papa mo wo ansa ne adane etiefo ansa ne adane ye ba asem no akasa so eye time herbal center fo nu patame herbal mixture ya wode ba malaria fever ebetu ayera wanum na atona wontumi didie wo ho na me ya mesawu adane no time herbal mixture edro yi bi kenje herbal cancer se de obi ya wonum bibia num se wonum se edro yi a wonu yade atonkwanta amapai enu nti patame herbal mixture eni kenje herbal cancer ne bitoi ewo mroma bijana house atonso na akọ junction kolena ke badani e ba misi e ba PFA have me ozone chemist apidan chemical e ba shop yemu benya bi wodi wo frɛ time herbal center ewo 0244 417669 0244 417669 ya ubenya bi ATL eye entuma eni da obi na shami woto enfia pem de tia ne de enso trapetampi nefa kwa hata mawia moso eni empa eni to wedding engagement wa sorry office wo party Friday we no manonye ATL eye 100% cotton fabrics eni eda okama to be na wrap na fe ya chede ma obi ena ne kam ena ne trim open customized fabrics enso schools charges organizations associations no open anniversary cloth corporate cloth uniforms ye bema mu bi ye wo 40 Kwame Nkrumah Avenue Adabraka Enkrai for 0244 334 406
0344 334406 and 0544 268 974 ubenya 80 and tuma ibi etu ubekumasi ahoje roundabout ewo ena 80 one office baako ewo tuntumani bi koton na yeba bema sese wo boa na yehwe ko ebai asemu a asiemu no enya asem ketwa yeba ni ebeyi ho adi ko yetwa ye ho ba wafa homa no ye no ebedi nkomo man mema malaria hamo na mutu di general body enu achi nso ni bana one me wo no busumi nso ni mama tazen kula o man bi da na mama menene tena ye munsam de mekasa meka enye ne ne ye be ni na ye wie ne beto so na foforo yo mama meka menene tena ye a me fa ye funu abeme ye nya tazen ama me da kosi se me de wo ye me kwa wo me nanam ho bona hafo ye fle ho badukulum ena me ma me fle ne se wo mla ho na ho de oba obenya adwuma ye nti oba na me omko yi load abu wa 70 cedis oba na obla me 50 no afa de aka me de onka de obenya oba na obla me 50 no afa de aka nti adidimu a odi bosomi wo ho ena me bla fle ne se wanya adwuma ama no e won kan nti omla no meye adwuma no mama bosomi ya mani 6 million no ye ne kan so ma me 2 million ebi wo ho no ma o se de de ma me nusa nti no ama me 1.5 wo on so a no de 200 ni nyina ama me didimu a February nim me flana jiska ka jem se me ni ho ma ba ma me ho na me na ma ho de okoye de o se me koya de me sa ba ne ya won so ko wan kla me na me na kla ni sika ne masoma kla so onko sendi nti beba afi me flani bi wa on fa me ko nti ba bosumi mu ene yenso ye ko me na ba ko awu ye kodi na otwida ye ko ye na me ko no se me ko jisko ka chem se ni sika osie ye no odi amane so wa so on fa nto no nti yan ko ne so wa no ho ye ko ya ne so ane si ni sika de odi emane bato okuma si nti won fa nsende sa obo ne so na ye lai ene o mo dada me nti be 3 days ena mesi ye konkana nti me kwaji keska me koya odi mesuane ni fie ti me bua fu me gina kwa ho peka ena oba hobi ni nua ba konso yire no amu kwa no ho na mkotena ye ena obetena nti ni mai ma ajinsa me gine fun na me de ba foka akọ wanfa fun na ama me enka wo kwaji abra wo kwaji abra te ne fun e kwaji fun de afoka akọ wo de fun no foka wo de kwa na me mfa anya me de kwato wo ade fun de kura no ya mketu ayi bia na ya mo de ode ya dai ebi je fun baba wo de ya mo ya dai ya wo kwato abenya sai minimum po ya mo kwato a wo benya sai ebi ji adepa wo se meje ya mo fun na me de adwane na de akwan me di kofie ya kwan mama wanfa fun na ama me nti e wa na ono ase beje na o ma me afle na ne nkasa meje fun na me to fun ne twene ena me sa ko fa abo de bo fun ne so woni akoma me ko fa abo de bo fun ne so ene na masum me kasa mienu wa nyi chip no dabi oji ofa fun no chip no wa fa nche wanu amobom ma ntimi anyimbo oba bi ba wo sena ni abre na wo de fun no hwe wo tietia so wanu yi chip no na wo de hye ne mama mbei fun no na mje sutro mienu ena na me bai shemachi wa yile mi so munya no no mbo me ena omo yile na me kasi me boni dua o pa so ya yimfie mpanyimfo ena me kwa papa wo sa na papa klati ya yimfie na omo fle me ena ombusa ma no asem ena ombusa wo no nso na papa so ko papa besi ama me manyina o me se me njiska no o ma me nso na ye ne ya me kwa foka o te kwan no wo se wo ba wo ntimi amba me chire mu chire no ena o si yo me foka besi no ma me amfle me ambusa me asem no hwe besi na 1000 so kran fam na mama de me yan se ye kwa yiye no mu ho wosi uniska o ba ho a na ma ye aduan nam de amwadi wosi mi amisika na de ye aduan ma boy nam de amwadi o so na pa se kwam de na scam de kwata aduan nam de to aduan amwadi yenti na de sika no aduan de ma be ma wo hwe mama ehumobro ntia e de ehumobro wodo na se ehumobro mama ya ni nyina achi mama na mi sa akoda no so wasem me se odo ana se ehumobro ni nyina bi Akoma ye ko ye bebem me koda ho nyina enti da ko de ensuo to na ase ade be cha me akonti me magiska me koya sa wo bo anfa sika na me so ma fa me ba na anko ene ensuo ko ka me hye ho na o se me nda me be nsu num nufo na me da ho no wa bo so me san
na ma wa ma me ba na nya ba afi me ba inu me da ja akura no ho e na wase minja no ho dia e na enko na koja me kwan mama me koda no na ekobọ 12 na ju obi ada minim se wudi ba chi koja me kwan mi duru kwan finfin a akula si nwula mayi mi twa me ni obi ani machi waja ho ensio to na me nam e na me disun etuto sum no ma e na me ko fie ade chi e me musa no ho hwe me musa no ti e ko ankana na dim sa o ma miska o ka chem se woni ska won ko wia minti minya ne hwe be ya me ko bia me mfa ne nko woni bia won ko wia e na me fle na mitimi dome na o se me dome ne dia e ne ono so mfa me ka chem se obebele ana ka chem se obebele mama ubisa ni ska ono ma wo enso obesa yiyaw asa aguso ese be na ya wo ka kire wo minti minya ne hwe onsura na dwumbo onsura na dwumbo ade wo baifo minim memi ya baibon sam me ka say message na wo me phone so baibon sam ba ni nyina wo ka kire me tama wo ne wo da no wa hunu so wo baibon sam wa mi de minim na wo misa no sasa abla de e bia afa no wo mfoforo nti obeda ye me wo hu foforo na tsan wo mfoforo mama boni bia nim so menyim ye bo so me miensa a me kwotena wo maame mo ho ade chi ye kobu nsuo de pompi ni bia minti mi mbubu maya o ka chem se wo mu o mu no ena mi tinto se ogu ni die nu wo ya dai o mi tinto se ogu ndi o so ni die kodwale o mu me die maame ti wabu ni die kodwale mi tinto se ogu ana tinto se ogu mu me ma no sun kodwale ena o hwie gu na de so betumi asante se na twatwere no afa nso o hwie gu di na ade ko fie na me so me fa ma ade ko fie ye kodu fie a me obabo me me ye obabo me ena ma mbusa ansa ade o chemu chemu maame se mimi mu ade o maame afre maame se me ne ba na ko atutu no nyina ya tutu no na mimi mu ade o mama sa aba me so me ka say meti ho no enye mu na mo hwe mi maame na sa hwe mi enso meti mu nchen me ba maame ho a me ko fo ma bode ba nche emole enkunuma nam de abele maame no ni nyina echi na enye o mo fe me nyima me peska to me ba niema me fra papa ka chem say me nkobo be sian fa nkototo ni enya ska ye de atua o fra wan be ma ne papa na no papa ne fa wo ade no afre wukunu o so oni bi maame nso se mfla me o so oni me number kula me ba o mama pi kula sapo kula be ma 90 mi anto bi ama mi sister ena ma miska kwato niema me di mo de me ma mi sika me ba me wo wie ya me nya fa mansa me koda nyame ase me na na tontoma e di fla me ene me ba tazi kula be ma na nya ma me ni busu ani bi anso ama me bi wuti ayibra mo kwakwa sansuo no a ontoma wo na oso ontoma wo a wuti ntasuo gu ni nsuo mu no wo so hwe ne gu o hwe gu ye o hwe gu tamade ko wan fansuo na nkojare o ntasuo na chese o ntasuo ye ni nyanya minim minim woni ne da won kisiu bebele ade na bebele woni ne da on kisiu o kisi me mama wo kisi wo ntasuo nkonanum ende nkonanum nti wa hwe nsuo na gu da bia woni ne da o kisi woni ne na akra na doba o kisi eno no kisi ni ye deep kisi na na se de teta ni mu ye o kasa wo mpene kra na ne bofu da no wan kasa ho obemu na sa opede na wan pene na bofu so o kisi no wan pene a se mama woni ne nam kra nkana ya bonte opesa ne nsa da osisi achi o kasa wo mpene a obi a befa ne kwa obesen afiri wachi obemu na mma mbusa nsa da nti anso on ka hwe no wote ho na wa hye de chinchim na ni ase de me na mai no osu mama ntibisu osu kire maame oye bone na mkoka na maame mu gina na chi ombe di matam santi na ntirimu ya ne de kosi se maame ma hu ni suban obetena maame hu ni suban na makoto nsuo maame ma so mi koto nsuo sa chese so me de ba na me ye ko no abegina gate twa na me say dia abegina gate twa mi eni ayele na me say me nka ma no obi kura chia me nkwa na me nam nde na obeka mi dru ho no ma sum ye nsuo ni nyina paapai tantan nsuo ni nyina paapai Mr. Yadre ne make for the ama wobomodi ama wasaka mi wate 3p garlic mixture 100% garlic extract and a natural plant juice nya carbon nya dia ya vitamins minerals vitamin C wom nya asam ketwa edre eye natural ba ko no mu a waka foma ba ko ema wonu tuba yi akoma adwuma mu asa mu bepe biato
3p garlic mixture enye no mudwa bomodia ne to ba konom na woto no ma obehunu sampa bibidro ne de doso nanso piwak natural for 3p garlic mixture ne de onua edamufua edamu sonko pebinom bisi immune system no manage blood pressure no uko fichire wote ya sugar level wonai won sayetiti why ka se do stroke and to she wa wodwo so tentem ana wofuna ye kepu srade enko a edu beko wonye sikefro eya stress ya eya 3p garlic mixture edura mansaya gi atum no Daniel ba misie ba kwalenak apidank angelo subenya bi na mom no fra piwak nacha ne ma edupa yi bi ntokoton anasa fa bi gufie na nom na ntumi siesie o 0248 928824 3p piwak nacha number ni 020 100 0021 and 0248 928824 Atakos ya madam wose unyinsan ye no ede na se ye ma ebra me nyinsan ye na me kwa wo so no ko bu ache ko chechire me se me ne akora ne nyina yenwu ukuada me de nyinsan no me ko na hwe me de kwafuom ebai me kwa me ne me so atwa so na me koye me ba na me se me fa me ntoma bi na onua ba ko bu ache onua ba akohia mampre opama de na me se me de me ntoma na omode cha me se me fa nkwa wo so no me de koma no apempam ba bi atetenam me kwa me de suma akra de kwa ya no aka kira akra ne se aha no nya ade yie ena me tin so na me kwa na me se di asem na aka ne sa no no wo siniem ena me jan ho no na me ko mi nsuo nti me ko nsuo no ena me ben se na wa ka me try again later. Nana safari bi ma obafa woni oba wo amakra na nyasan 15 good years ni ko hwe ne da ko won hwe ne da 15 years eno okwakyekere wo eno okwakyekere me sa me akra ne nyina ma ebra kuada no me pim so bia wa Akoma dan hospital me ntimi anwo nti ye de ko tachiman eho ena nyame ya adoma metimi wo ye na me so akran so wo kwa afuom na konfo na ye koda ne we ne wono oba ne nchen be ka kire ne sa ne bla ne na konta ne yere no ne nua bia ba enyem ne osian okwa wo so nura wantimi anwo no ose boy na akekere ne kra ti waba me honom se yenka ncho se sane no oble ko bu achi akekere o se ko bu achi akekere me se me ne akora ne nyina yenwu ne yenko na isi yenhunu no kra ne se me ne no na isi wo ka se enye wono ano no na nyame o nyame onye nyame a ye chichiri ye boy nsa kokromoti po ye disa no hoda wo ye nyame a wonno ni nyame a onma ekunafo ni nyanka ebibidie no woni mi si ye ewu ni yakọ ye nsa ama ene nyame ya adom na me wo ye na me fa me ho fa me ba ene ye kọbọ maame ama ne yesema ho o maame be ku chichiri ne nsa agu na chi e de ne nsa pan na maame ne me mfa brema no eye ne bana esanse me nyem na ye kọbọ na mane no o twese kan wo maame so se wonim no obi di asem bi bedan no oji a obi twetwe maame akuno ko na wo fa ukra na wo mfa ba ye yusu ni bi ope virgin ko ba dian ma me se virgin oba won kan suo da eno na ko ope enti virgins do na ye ma na emma woni ya wo no se ye ka se ye de ye ti kaji a ebeyi ye ma ne ma se ko ne man rudu a na im sa aka ba kope ema foforo ema woni wo mo ewu kamene sike ba abaya ne hono wodi kan ya wa abaya nsa na meme de ne tosumienu se bi wo hono de aminim biem de ba meme de na mehu se otosumienu ena akura abaya bi wo friend kuku ono nso de eto ye vaji breaker won enua no wope wodi ye ne bibia na ma minim ye chine kotum ni ye ben ni ye chine munua minim ko na mse wono anga se o bibiwa ne ho na dalikruwa beye ma no ni kruwa de meme de ayema na obetwa so aba wo hunu ko na wo 14 years ma na mi wo 14 years ma ono ni ejini de be 24 years or 20 memfa ne sa because o ye ni pakrokrowa sa na memfa no ma wo hu ne bayi a obehu no ma minti min kire de
2013 na 2019 na ye kwa onum no nya 13 years ene bia be me na hunu se akra no woni nti wonwo no de wa ma me hwe ma wansi woda o ma me ba woda krope no obi nsi wo biem kopim se menya 2 weeks me so asi wontimi na ode me bre me papa ma me e wo kwapon ni nkurase ena papa ma me hwe me mukom ena me nua panyini e na o se yana nate kwapon krom ena wo tam me ne me ba no ewia kata baabi ena ode me ba kwapon me na nada ako a ne me ma me ataka kra ena ahwa me a me ne me ba na ne me ba ne enye 15 years bema na wa ba bema oso papa o sane pa ye wuno wie na ba bi shos yes ye boko echi na yi akra na wo fa ne kro na ko ti ma yakọ ho na akra ni Christ abe 3 years you say 2 years ene ye ko si ye ko Christmas ye ko ye boy ni hu se me ba ne me so ama no ko yi wo muti o de bicycle trezi ya se obehu akra no na nka wafa akra no enso wantimi na me so akru ni pie ho ene o ma o mu ba fi wo be fa akra ne de wo be fa akra no adna kwa branka yenim ho hwe ko ema no dodo na pese be ma ne hwe nkura ne but se wo mo be ma na hu nkura ne de da bi wonka ho menka ho ma ne die no woni wu wi a wawie wonyem na ade kwato nanim a eno ano no enya me nem na nyem kopia wukunu ene wo ye ya na obo odua na wonsu ubo ni bisa na ne life etie akra no misa ne papa ma wa bisa no ohwa no bisa na mka cha nse papa ewu ti me yade akwa na no hu picture no papa picture na wo me no hu ene wo se akra ayi yesi papa we ye me papa ena me se awo papa wo Akoma dan enti me si so pi e ka kire ne se wo papa nwuye oho na hwe ene wa nhwe me woni ko free kro ba ko ma mpacho da bi me ma me mu wa hafo kwapon ena me nso me okuma sa na me so amu Akoma dan enti me so anchen ena me kwotena ena me so sesi akra no wa na tie me pacho ne me nanam me nanam ne wo kwapon ade na no wa de ntia na hunu kwa be fa so abetete na fa ma ade na che se bibi ho ade na ho ma ise o ko school so ho no okay secondary school na me pacho GHS GHS me pacho na wotu se wa fa be ma foforo ma me pacho wa ye ho ade me pacho de biegusu Woje de me pacho woje de me pacho muguso me pacho adwuma be na wo ye dia support be ma no se woni ne tie ma first in the na me ye adwuma ise de me nya adwuma nsuo ne you fresh na me tonton no fie ba ene se ye adwuma so tonton bibi enti adan na unyi wani efri ko so ma na wo mo wa boso anfa hwa wo ba na daachi bi no wo ba e be kasa ne ba no no ye de na gina baabi ma me pacho kamnya ne san ka mepe nso se metwe antwe nti wo se wo bam ko bema de e wo se wo wu a wo hwe wo ba nti wo se ko wo hwe ne ba no Akoma 87.9 FM haya no asugu so wutie meme bi kwase ebo ye nei wonu ebu ma ede emefa tetimu ema so ya wani na ho adagosia unyini so osoro ntem Mako se obi no oso ate na se osoro ntem na o bibi enti na mani pa ne soro ye ne wo de na de ma na ise misuku ko ni mehwe no na ise na emodin ka na o ma memo ka cho ye na ne tie no ka so ntumi hwe Akoma ma na ewu musa se won kan de but na mehwe na me so amode hwe me na enko yie ma me enti na metu me ho si wono mo se me konto spa na me de ahwe me ho ena wo ko bo achi wo hia me a wo de passam to manim se wo bebua me tu ma me nkonto na o ma me nkonto spa nso a wo so wa amoa me aden wan ka kire wo si wa na wo ne tie ne se ko bu achi ase wo pe se wo bebua wa hwe wo school na wo wia wo ho kwada ne ho ma no de me ye mistake wo ho no mo no se na me suro se me saka akira me so anu wo kunu no atana de ne yo de sabre no Debi na nya me de de atana de na so dem sabre ago baje Debi Debi wo school dem wo tumi free ho ye be fra wo kwahye ne ho na wo kwaji bie wie ma bag so ko me na me ye sports bar na me komlika pa me the work mother obia otie bibia se afrefo be ma o mbeka so mu ni ene wan show abrabo ma
edi asem na ko ka che wukuna woni no wo sese wa ka bibia che nda me patcho debi me patcho debi on frame da me patcho debi ese ka bibi che no mame tuma no ko eye me ata akosua me na me ne wo kasa no wo na wo ne me awo a wo nhwe wo ba no ene me de wa ba Akoma FM onua TV me de me nya bibia mfiri wo ba me pese wo hwe wo ba e wo sa wo wa wo hwe wo man tie wo sa wo hwe wo ba yawo enu ntina me de abedan wo mo sa wo moa me tisa wo timenka e wo Akoma FM onua TV Kings TV Odo TV a eye me ata akosua me na me kasa me nsuro na wonso nsuro me mpe wusika e na wonso mpe me de ba de me pesa me ma hu ni se hwe wo ba na dachi no wonya atemuopa abu na nyankopon bisa ze wo ma bazazi tu no wotimi hwe wo ma wotimi aka se ane na se wan hwe wo ba dia ene dachi no wokọ atemuda no bana se wokọ bia ye betwa wo ma se wo bana wan hwe wo mu no ehu metwa de me di ja wo no ko bu achefa afa bo ntuma no na fa show bo na jankofo virgin na wo break wa Akoma dan krom wo no enya wa wo ne wo ga wonim se wa wie unwie me de me wa wie amoma unwie ma mi o me ne wo betwe kopim se akomafo mbeka se sesei wa ba o mu na ase abeka bibi na ntisa ye nya ewu mu da me fa nkọ court me fa nkọ be me de wa ba high court eho na me de wa ba manuel Akoma 87.9 FM atakosha ne didi komo no twise na ni abresa krodom ne kotomoja be be atwi na di wadi na wu asemo enu timi se wada bomodi na wo so fa wo case no se de tie bia fabra wobi afa wo ba wo ne nkura bremu okosku enu wache no wanyem no se wono de osua na adwuma ma wo ba no na bra ba ye basa bomodi ne fa ne bra Akoma mu nsam dwumadi so me se ukunu tete wo so wo yire na tete wo a fa ne bra oba no wono wa wo se wo se kura ne nyodia bomodi ne fa ne bra woni ga bia anyem wo awutu sa wo na anyem no na so wodi nyinsa no Akoma abrantie foforo because abrantie na bia wagina so ne wo fe ana wo skache o ne sam go cheo en wa ma back pass no de Akoma usili ha bomodi na efa ne bra sofu bi di wafa kwan bi so a enye konfo bi di wafa kwan bi so a enye obi ni wo aye covenant be ma bia bodua de ato ba so na so nam no wo retonga bomodi na fa sa be ma ne bra wo Akoma mu nsam dwumadi so obi abu kwase a wonti ase fa ne bra ye wo askwa ye ne mo no na edi enhwe ne mu Kumasi de ya meka se Kumasi Sports Stadium de wobia enim ho oduru aseme ko askwa mo ye ne mo no na eye opposite eno nti fa onipa kra no ebra wo ba mom na se wo fom kwane de a na cha se wo free producer na wotumi a kire wo kwan wo 02039333582 02039333582 yanyi sika bia eno nti no fa no ebra na yenhwe enka emao na winim Charistic Ventures funra wodiaba edi ya Zahara Mr Zahara G capsules Zahara man capsules anafei Hindi herbal Mr na winim Zahara Mr ne G capsules ne de enemu nsan ya de no etu asese deku waba ya chese ensuo bi egu no be ma wonsoso ensa ne kuro bi egu be ma ho wutimi so be ma ehun nya nika wo be ma efon enemu nsan ya de be ma wanya be enu ti ama o me ma yomo no wo wonim se wato sene yie pa bomade ya ne ko Charistic Ventures wonum enro wo de oseme pe Zahara enro ne be wono no mu gonorrhea syphilis oba we de pua ni nyina be ko na sa dro we no sa no mu a ebisu immune system no nti onyare rough no be se ufa Zahara G capsule no mienu na wo de ato wanum na wafa mixture no so wo hwe 3 capsule na wo de anom capsule no na kogu yam a grenade ya de ni na wo bon se eko wonum na no pane anwumra bra wadidi awie na bibia ye kama Zahara man capsules no so de be ma wo wunum se wa yemre emu oba na nka jo so wa yemre me se wo da wo mre ya ba no wahu no enu nto no Zahara man capsules no bi na entumi emu
bema wo do brada wo bo adabridwo eni ma nkoye no nonombi ubegyina wo na so ye papa eno so ofa capsule mienu anapane anwumra bra wadidi awie hindi eba mesha no so de malaria fever typhoid diabetes no ni nyina wo no mu ebefiri wo na balance blood pressure no na bibia aye kama ewo ni padua no mu Charistic Ventures Zahara Enrei ubenya bi Okanshi drugstore lane pharmacy chemical shop biamo na mom no so open dudu mu anu afre 0246 34 34 0248 56 93 35 just say when ya Charistic Ventures Zahara Enro papa yi ebi eya ba was banompe no agime so sa banka sa wo ka banompe wa no obi agye so banka sa wo ha na just say achemfo ba na yedi ne wa dance yakro no enu nti wenya ka kwanhia wo firi soro abebo form ede na to was say wo no mpe no nkasa no emu atochema wo bubu egudam ana yesi enye yie bio ya ma wani da so e wo ba herbal center ye beto to no mpe no achemfo ba wono no de ahama no eto ba bia yade ne wono a eni gina ubonse enkasa no mpe no na etoa kama ema wo bi endisivu ko achemfo ba enompe ne nkasa mu hene ayare samopa de na je say expert why one obi ni nanim na obi ni nachi spana kwa na wato chema ana ukotodwe no kora no ebitu so no ensuo no awewe ama kotodwe no aya gogoro wote wa wuti pain ewo no mpemu mesawu ada onsa wona etititi anwudwe ya de so gonorrhea edam efom ya de stomach ulcer ana bema why mre se kontromina kaja wisra wunya ba herbal center ye wo me and female water wo se age oto ne ehwo ya de a ye ba ye ne sa pepepe ultra modern machines and ye de adwuma ho kuma se ye wo atonso agogo heya agogo hospital ne ncha ne yabo ye sese tema come to 16 last be ye ben Bowers club free achafo ba se ya prepare ya twentwa so e wo 0244 083 482 and 0272 500 012 achafo ba na wo se yare wanyina ebekani choose fashion awie wono na ahyematade wono na apam na nakuatade ye sani enu timi se wada jojo bomodia na Josie fashion bibia ebetumi aye kama ede ama bedwudwu style ama wa no se ampa atade no wuhyem enu ti kobom so Josie fashion on meet me the sports no na edi ehwene mu style bi na your fight twa for WhatsApp no e was 0243 465 ya enkoye enfama na emwakwaba na mwakwaba okay akua yehwe yenua mayi yenikan every mami ya eso mami ya case ne die mako na sese kra de ya medwere ma ne meme hu amenti ase nkola yi mami ya ne kwame aji kwame aji ubusa kwame aji se kwame aji 5 months ni wadidi ujina so ena mako busa wo se ahan because onu hunu se de wo ye ne nye no otumi hunu se oji so yie anase ma ne nji so yie na mame ya so wote ho ye den wote ho wo ye den wo hu ha sei wo hu ha wo betena wansu sa pebibiye awonsa ye bi ema ba mo fa enye juma mensi mutiri so majuma dosu ema juma dosu ya to pani a wonyi ni ensu pani na yakobi enipa kobi ejiji ade na moji e eji be man feed mu de bia just da bia wo se me ma me na to pampers ma wa pampem atukuro wa pampem atukuro wa pampem de na wo ho se wo pese wo tena office a de na ha wo ko school no ai ko school no umpeni ma to na office school ni eko school ntutumu obi anka se nkobi obi nka se ha wo ba mepamo teacher ni bi anka se wo ba me de abensi wo so ko memra mesua de wo de wo ma me no papa ye wadom wo de wakobi na so de wo nko wa ha mu na ye wo de ahamuda na ye mo de na wo de wo ba ko no kwa kosimu a na unim se wa me se wo be ma se wo pa ya kan wakosua kuma no eno na ope eyede ba biem na wote ha oba wanim fefefe kama akora wo ho ha sei na waka ho no wo se etwen wo bi se wo bebra wo diyen
ense yo abrabo na ya wawura mu no ense ye keka ho mon keka mu ho mon keka mu ho e ma bi nkeka ye ho nyan mema ne nyan se onhweme ena bema ena onhweme ena me no ena etekise na de ya adwuma edien wo gedian 30 cities oba betumi ya adwuma de be ma na se ma oye wo ware no kura oye wo ade mpo ena otiama umwa no ansa mo hwe mo ma One mecha ayo one dey kura wa mamre mu kura no no tia still na no and ma take 40% o na me ma take 60% ebi o kura ma take 60 na ma take 40 ama se many bra bre obi se meteme yire so na ma so de wo ka se de na o te ne so na wa so de bible kura wo ye ne buafo wo ye ne buafo se wote wa 5 months ni a wo mre wu bi wote ho ya wo so de kwei wo boa wo se kofa be ma foforo onu so won tumi muaw ba ko ntumi amoa se ka won obetumi aboa e na wusi wo na ade won sa hye wo da miri fam e na da bia wusu abra wunya 30 cedis a wo betumi akoto meko no wo cheche ne nkakra de agusu wo one cedi drinks ne ni ade na nsu gu nchen omukoji wo mu ji no obi ho wo bisa umusa da uhuru wo mo to zero wo kwan hu depending on mema depending on mema nti wo mo so ase wo de be ma no wo mo be fa wo no wo beteneka ono wo se de ade a me na me fa misika mema wo free na di ni free wo boa ebi stars a ye be yi wo no na ma ebi wo krampo na ya agreement o wo ne wo de tua wo ka na se bi wo jimi no ma nyinsan aba o de ade ne ka se bi enu enu no mo te kwan no onyimo o because ye adwuma o ye o manage nani na wono so tua waka ti se wo duro ko feli wa na enko ka se wo ba be wo no wo duro feli wo na ye kra ya wa wo ka chiro kunu se wo nyamo ne kedin papa ne ebenya so ne atie die wo ka ne yeko o kana na wada na se si e na wanyemu enti bon wan kasa bon hoso gas no momo hoso na munya ise mo de maso ne ma egu baabie na noa no na mo beye mobo se hwe okoye yakora bi di nachi akora bi ani nachi akora bi enta ne ho enti no se 5 months niye ne wo fa ne toma ne die no efise obi anka ne ho onya kakra di anu ope baabi di ne ti ato onya kakra bi anu wa home so no odwene ne ho enti wa wuti he ya wuti ni suo enementi ni suo biem wusika wo de ya adwuma ya ketuwa bi ka wo ho kobusa wonua mu a wo mugina kwan ho se eye dan na muton nsuo no eye dan na muton drink no ko ne koji bi fese utiri so na wapampam entu ye na wo so yira wo ho na samre ma wani na ho na pe bibi kakra ye na adwuma na ye busa se sei na apesa wo di sua adwuma wantumi anka ketwa 60 million afide ye nyina yete o yes 60 na wo ye besi usu anke ensha wo ma 5 months ni ye de ama wo na wakwaje 60 million afiri wo bi ho we mu na ade wo mo kope obi ma no kra na wo sua adwuma na we jai wakope obi ama na esua adwuma wo no ne we jai fi se na adwuri nyina ye ne se yes okọ be ma ho no okọji 60 million na wo 60 million na aka ono na bra bonie eti mesra mo gas amwasi suwo gas amwasi suwo mumma mani na ho na wo muni wo mo ho emema ni bi ni wo mo ho na mumma kwanyanya mu de ama wo mo enti afutu a me de ne me de ma wo mo no se ya efiri akoyi obefa se afutu no de a ebeboa no na wo bia ni bibia wo de ye de ema no eye wo no wa bo ema ba we abrabo ni wa bo anu kra na ema ni ji abamu wa wutumu se mitumi todi mitumi ya me hu se ya ema ho to asene se wo be kwa fefa we nyina aba keka ho na wo ye wo ba mu na wo nam ho a ebuo no kra eye bonus bebre because obi ntoma wonni no abaka se aduane we dia me wuntumi nkyira dia wo pe efi se wa wuntumi ntoni ne saa no wadi ne saa etimi se okeka ho na ma abrewa ne ho enwene ne ho wo ba to wo ba pampers ne fa bra na be ma ne dia emfa ne nya wani da so na mmom se dia mra ne sitie no ya de beto ho saa ma ya no ya fa ne sei kwam ye jein se dia mra ne da no ya de beto ho saa ya de ama na wakoto wato pa ne de esese wo ye ho asede enti ano de ya de beto ho saa ama no okay na Maa Akos second case ko
ko ni ko die yes wo pe dia mo nko a wo pe virgin breaker Maa Akos ayampa o ebi so wo ha omodini sisi emaba awa ne ho a omoma nkola ne nyini omoma wo mo nyini na wa ko de kwan akọ de ufa so o ya kola bone papa o ya kola bone no de nyini no se wa ya panyini eti wa anya no ebi suru ya che o 13 years ya se bibiansi da na nkola na aba no mo ye nkola bone se ne ye nkola bone da o sister wo be hwe na wo benya mfie aduanan onya ketewa se pa ko we ni dia ne dia nya won hwɛ me bo we ye wo se ba no enya ne dia wo bo nua wo ho enti na Maa Akos wo busa ne se ko hu se na wo bi ta ho bia na wo free school da mo kwhye ne ho no wo hu se school boys ni bi ene wo gina ho ana saa no kura ne na nka ye se sister ye yiba efri se eno no se dia ko agi ne ho akyinye no bibi ya dai kakra ho enti wo mra ne enye di enti ko sede wo yesi frɛ wo a wugina so na nanka yese wo ka bibi kyerɛ yɛn no eba no me hu se bibi wom me hu se wo bi fa ye ka ho enti me pese me ye bibi ana me ye DNA na me hu se eba no ye me dia ansa na magye atum ne gya nuaboro no enuaboro ne dɔɔso wo manu mu dodo wuku nipa ne wanya de yɛn wukunu nipa na de na wanya afiri mu enti mesere ko omra na ye nyina ye ntena se na ye nhunu de akwanya ye bedai ye befa so eba ne nya wo de a na wo call ba bi we bibia ni hu we kra de ba wanyina wie 15 years me ne sister kra nka me ha me ho na de ha adwene ne se ya na nkura ne benyini a na dada enu na ya na ha adwene enya hwe me mfa me kira me papa enya hwe enu na ya na ha adwene no na ka bai de nka wa hwe na wie nti yesere ko omra no me ye mojam na ye hu hwehwemu ne ye hunu nse eba no eye ne dia na ase nye ne dia eno de ye wote ne te hwehwemu no obete ne te sesi amena hu se eba no eye ne dia ana ase nye ne dia. Okay, me da se papa Vic or say I'm watching live from Elmina nyame ensha papa so na ma Vic onu ne kuru Mr. Bosompem one mo so ehwe ne live o Germany was sending audio na je se me wi an matimi atie ma Vic ne kuno ne audio na wode aba nyame hya ne mom eye amen or say amen we ya de ne beko wate Jesuma me say amen malaria no ebeko or say amen wanum no ato no antimi ne de ne wafo no be say didi no ahyehye kama we say amen na say amen fever mix within a pie war with fa na dwa wo waye mre wotumu se menyare wo se mentiapo waye no fe edro ba kopa we ye amen fever mix oho ba ye den kama edro ne wo ka yare sabia doctor for wanum prescribe edema eye amen fever mix enunti bomode ne koto bi chemical ne ba sho biemo na mom no say yade bia yinta ni padua ne mo wode akwa ya sabia ne edrugye bia hodo wo kwa ye se ehunu yade ne ntie bia eya bonsam yade huhum yade ensuachire fako eye Amen Scientific Hospital Dr. Mibonso do beto fidie MRS so efidie ne be diagnose ni padua ne mo na ehunu ba bia yade no akote na yi ne pie na akire dra ye fama no mo ya mutu kra na akodwoto yade no ebefiri ho Amen Scientific Hospital wakajeti oni zoo ene din hwanu mo nemom adehye market ni ahwemata chiman ene ne wono bo fipam bomode ane frɛ 0277 00 1234 and 020 24 88 588 Amen fever mix or say wonyame ene yaresafo Savior Foods make am for Dr. Savior no pay aduane panade ma wasa yedro aduane awudi ame na sa ho yade edro wo nom na sa ho yade na sa ye aduane ame wo wompe we na apede wo de buo ba ko kum no ma me no diabetes also wo minimu awie wo da na jontwe na wona me yes yade woni so ye wisi ba mei wo ba ma no asoriginal so atim keja na sa bontrin ko biem emu aye mre mu aye peche entire no emu nya den biem tintimi enyina so poti no me sa wo ye na wo yam atim wo fo ye kapu se no bo ada sen won sa ana wa no eye na ewo so na se wo nu sense so no a stroke and eba me se wo hia Savior Foods wo manfo didi nwa dance dibi ne dia dance ye special ye to ne ba bia ka Dr. Savior kache 0577 201 495
055 na ma wonsa enkebia na 055 055 57 89 698 Daniel Ben Trading Center niye ye kurukra ne ye de Daniel ba mesha ba malaria beko fever beko typhoid jaundice beko wonam ya wonamre eye away nonom Daniel ba mesha edura agide ya manfo huri so ne soro dani to ne ba mesha ya no wani so ye wisi wani so bri anemia unimoja nombi woko fikire hawo nko anombi wanumu atu ntumi ntiti bi mum ntumi ntiti bi nwe akua bese mesra winya dani to ne ba mesha dani na cha ba capsules so be ma wa mra dodo ento graphic mo bi nkinkan maw anaju kunkum tontom winya dani natural herbal capsules no dani eba ointment de wonam na ye ya wa bre wa posu dwan wo meye da woni ye fa bi ntwitwu keke wo ba sore wo be se kenya ba ni padua ni mo dani prostate o capsules de eyi prostate ya de free ho wo dwen so a wo te ya dwen so tentem ni titu anajo dani prostate o capsules ba ye sanchirene eyi sa ha na free ho e de amaw wa ba pe fo wo a wo ma bo friend fo woni mu fiem kro a enom bi dani eba trading center de ye wa ashtam room ye ne dani farmer ene bofi pam for 027 33 92 877 eye ke for travel and tour recruitment agency ye ma working permit visa akwa Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium Turkey Misrao they said they said enkrofo gi wa manfo sika die medu betu kwan ya te se ni peso no in fact wonom de ba na reho wa ye adwuma bre na du sika mo obi se metu kwan na obagie die wo wi a wasan atoto boa ba park so de a kire wo ade wo hu ne nti Misrao Careful so travel and tour recruitment agency kwane kwadai wonom eni adwuma ko bi abrochima mu ene yese ye boa wa mo free working visa free plane ticket free accommodation and ntibra de aye manage wo Careful so travel and tour hono say ye wakwantuye hu adwuma ma na ensipia ye do sika ma ye wokuma se emna high tension Mr. Freyensisi a I was 0241 16 97 74 and 0278 90 2965 kwande memo akwa babia mejo so obapa yesu du pechi number 2 dwomu a ma me fe na obapa akuajewu okay akuajewu na sister da kwa na de wa o mo sia bie mu ho pechi dwomu no pechi number 2 market wa yes nyamishira wo mo wo kwa mu na mbusa na kira kwa nyamisa na se oma ewiase nyina tie akoma emu nsem mama stawfori so o pechi number 2 nyamisa no me wi a ene de biro mpacho adwa de din na ba abebo bia ma wo mu kakra na nyame boa kasa wi na de aka okay ni abraje din o de by operations team na operations team nyame adoma bosumu ye sim I think say na ye first one ya ye wo abasobo kese ma nkrofo bosumu yi so abasobo kese pa operations team na nkasa eye Yembra Francis Waja ne eye Eric Ahenkra abraje ne adwa money no squad ni nyina aka bom ni aya sobo kese ama wona ebeboa ye mbusumi wemu e wo Facebook no eno de amo e share no mo afa program na sia konkwa enya sam keto eno de enya enkete ya start abobo abosumo ya yesim ya omo tro omo monitor omo hwe adwuma nipa bi beye nti abasobo kese pa amze etomo japade and after 2 sani pan se 5 and 10 ombe ya omo de pictures no ne obi bia be roli yes my roli ni nyina ambo bia ehun adwuma pa wo ye mai obosomi we semu plus wa chede na me mbese me bodin no ai emodu pa enu ti o person onya bia wo dia se wo beba no wa se beka ye ho akoma mu nsem beka ye ho program no esi wo na so se wa program a wo do na de bia wo fredom ba so na wo se ne ade ne nyina ne ye tro sa ntedu wa ni beje ebi kura na wo akwantuom na ade no nti meka won sa ba wo be direct ye se bi akode momfa ma me maame ana momfa ma me papa ana momfa ma me nua so mesi me ya present ne fefefe abetumi aba beje no wa ha ade a fe bro so to present na me sra wo ni adwempa ne akoma pa ne wo do ode Kwame Sefa Bismarck ene yeso ya adwuma pa Pretty Queen afi Andrews Mohammed Richie Ofori Eric Ahenkra nankasa
Agnes Sidua Jonathan Anso Evelyn Usu Ansa Evelyn Yamisha Pa Priscilla Enjumo Naomi Beniako Bella Ekuya Fusua Georgina Rains Afi Adriana Ba Benjamin Adriana Ba na nkasa ene ni die Adriana Ba na nkasa ne die piem ene ni die piem Adriana Ba Maa Akos great family great family and fans of Akoma Nsem and fans of Akosia de Mununkum mama yade mama na nsem zo mani abrede den omo se Akosia fans no omo di bi be kan ho ayi we say Emmanuel Adams also better fans of Enanekuya was a friend Coco fans of Coco I'm so be any obi we Coco eji sam my guy asemasa Adriana Bala finana masafo a mami we ya de papa sa na masafo a oforiwa ni di no oforiwa asan to aso we ya de say Kevin Roger Brown nana ya enafi adwo abohema adwo money one kai adwo money wono so abodam keke hega bema abodam funi di na to aso na adwo money hega bema enafi boate Bismarck hega ado boaten Elimensa gifty losing enafi Priscilla Patricia Guji Nanama Thomas J Buama Apia Kuma Apia Kizia Ghana Kumasi Barbara Boache Rita Bonzi mze uni papa na Andrews Menu Sarah Pokuya na fi Mary Odum and afi Queens Nana Efia Masudukun so eka ho edi omde ba na no my idea Facebook o my idea say on say o ma page ya kodu level bi say wa hwa say ya ntumi ankokora na o mo ba bi o mo de akoto so wa hwa o mo pushi pa enti be bo maduru dem say a free month we be ko no easy say o mo wo so kakra bi ana o madu o mo ke no this week say yes no omo bo adwuma o start ya no modu ho no o start ya no modu be o so modu no na no say ka nipa 1 I'm say be 3 pe nko o motimi alande ho da mande no o si nipa ya dia o sai da o ma se entifa Mr J Kata ono so e wo YouTube ono so e de Evelyn Ahoy Josephine Opon Emmanuela Adams Grace Soga Sanso na Wawe Tap osai mensa Mabel oyene wa Angie Passion Victoria Kuumo Sagbefia Adolfo Simpa Comfort Nyansa Bina Gracie Adolfo Asa Tina Wuso Santi Wadakas Obona Opo Mary Andrew Koka Adia Penadra Batma Boom Wate Chelsea Sachibia 1 CD Bella Isabella Sansuna Georgina Gold Candice Benewa Hega Opokuni Mensa George Asedu Abena Kunedu Edward Ajeman Gorgeous Akosia Wahima Echa Mabel Mompe Lucy Boache William Opoku Jamfi Wei ene edia Mr J Kata wono so ede ebrayen Marco mamenchia me mama bi wo Spain mama onua ne papa onua mechia okay mama onua papa onua ya chia mo amode bro ye program yi so ena ma ekwafu ye wo Germany okay Kofi Apofo Sister Mary so wo Italy okay nyame so mo Kofi Apofo abagana ya be ma Emmanuel Japan okay yeman oboa ye papa Emmanuel Japan ene Kofi Apofo womo boa ye papa so na sister Adwo se wapoku okay wono so support ye sister Priscilla sister Georgina Mr Dominic so abagana o se obeba live omra na kasa omra fie na e twe no ahede na kwanda me fanfa we so afa ne ye hyehyɛ ya ne de na so ye ma ye se for to say end of year ya kunafo ye bibi ye no nyina be to party kama na akyede e to aso ye de ama won na edi de bi da so a omode ba nyambo Monday edi ni be pie efi de lunch program no na edi kasem say TV fo nyina be bo ne kama enti ye kunafo omotie yen emde kakra de bae no ntam chuku bro nyan ye no mo bedi no fe ye tie fo ye ni abom omukunu ni ho a mo nsu ye wo ho ye no mo ne bedi ye didi
ni agye ye ni abom ɛhɔ na ne de bra bɛhwɛ ye ɛne de anya san ketwa enti bi wa yɛtie fo ne obi a ne bra bɛhwɛ ye obi a wo bibia ntoma ntade bibia sika yenya lanchi sika ɛmo ne anwa titiri pa ɛmo ne anwa ensio drinks edrinks wa wo bi enti edwa da ne be lanchi o bia no wa wo bibia no wa be tro kwan ye be fa so a wo de be ba ne ho ne ma five boys ma many five boys papa my ready Mrs Boafo Mrs Boafo my ready e ma me da ko why ready o mo bisa kra che yes one dem che na ha abeta o no why ready den enti nipa kwa de bebre na sister Abigail London be bi obisa mo say time be enti ye amunye bi anana se ye be ye enti we dey free do ade ko no ye nya sha se ne number no to dwa I hope say bibia betumi aye kama all right ma ye da so ne adwuma pa the tennis and no adesua me sua ne nyina ne se ewiase we ne nsesa se besesa ko ne chi no emma o se nipa nyina ate sa ade na se ensesa nko na chi da enti na me no ade ba ko na ma hye no nso abrabo mu ne se me bufu na ade be chi na metwa so uzem de minimum na ante ache mun ye nyina ye sua de abom yesu ba ko adwen ba ko ne ye adwuma because wonim we dey we be here nipa mo wo we ya se ha ye wo hwe nana de wo yo tamfo kura na wo so yo tamfo no wonim se kwa bi so oboawo ma me kire wade ye wo bible school ni ye kire ade bi se ukodi sofo a de wo ta twintwa wanam on so ko sofo de mu a e de bitimi to be how e de bitimi be how abrabo mu ma won we obebodi dua wutu mu se waso nyina ha ye so ye wo be ye bia no de you be obebu won konta wo sika sam wo de fa ye na wo so for sense ke bi mentias ye wo ye de obenya da ba ko a wo betete wa brabo musa na yo ba school mo kire yen se sai nipa no if o ye wo sa no 40% wo boawo if you say o ta ma woni ba wo so se ni akwa wo monitor me se ma hwe yie na sika bi fa me nsam a obemi yimadi azamba to me enti wone ne sa no kakra no aso oboawo ma wonfie na yasom wonye otredidim but uduru ba bi ne ye otando nya hwe o sofo de so woni be ba won so ma kodi sika bi ne yi wadi enti adesue hiama nipa brabo mama de me ye bia medwene ne sei me sha ase sei ebe wie me sei panyimfo anansi sembi o say story book won say sebe wie mama na asase anya di o na wie ye asase anya di na wie ye enti de bia no e wo se ni partner se dwene se nya me kura bo me wo bayi e botaye bayi nti no di gina so bo me ba achade anya me cheye mimi de mi nya ye nie be ma na nya we ba no ne de ne se be ma ne de ne se de nti na me ma me tumi fu se esese mi nyina nsan na ma ye sex enye bibintia if you say ahababi shia etija ede akrofasa for hu ye nyina no bebre tumi bia ni mu eye ahababi eshia ede eye nyame na yoy ni nipa na yoy enti se wo abaya no wasi so na wantimi antoto saa niema wei wensua saa se binyansa wei saa dwene wei amba wutirim saa nim de wei amba wutirim na de ba wutirim ana hye ba ma hia ma se me pentime kwakwada na chia se bi wagimi kire se wanhwa ade ni sunsuan so ade ba dai ade beba nti duruma bia me se atamfo kura ye wo no opene so se wo so wa atamfo ebi se nya atamfo a se bi wogimi ehunu se wogimi but atamfo be mu se mo debi ametaka asem se wona na ku awtoi se wona me condemn wa asem na koso ho kira akoso ya ummamu papa bia koso adamfo no me bo o prosem di obeka che wan so odi bem odi bem ene ne kwa mbejo ni masie because all the way to sense e dey so obegire woni ma catch straight say dia wo ya nenye we me ba John Masie me dia asem kana me kon okay se wunya unu obi nya asem na be so unu se bi ma na odi fa ensusu won kira badamfo ko innocent person ho Ishmael
Oni masem nim bra me cheche masem ma tie me di fa ka kire me di bi mu so ayede eno na opemu aye papa na wotwotwo mu twa woni bokosi atafre na ko kire asem ache na wano kure nsi no ka josa kwa no we me ko papa ne wa jibi pa enso bi na odi fo enti wiase abrabo no wo be se wo se dia wo ye nyina ya ense so obi se firi wadofo nko aho this okwo atamfo nso nsra be wo me na be kire wo se he watale bi a wahye na wonim se wiase nyina wu ama wo no ko atamfo no ho no mo nkire wo emfataw enkoye nanso wadofo be bo se dia wo ye na noa no enso bi na akachia me pato dey ase bi na akachia wiase obi anyum ye ne de obi anso ma me aduane ye ne de aduane o ma me ye ma wei wo tim so nyiri ya wo start so di restaurant o so ma me aduane say na eye boka enye amoko nkire nanso usa no de no ni ma no obi ko keje so ma me aduane ye de obebu ni dua but enne wo ko restaurant start ya wo je empreko nam ko aduane so say da be afie de no emema bebrebe so be di fie de be tia odi abonte de ehunu se taste no difference ye dey ewom wo de se ye de nkyene ne ayi awo no a ye hwegum ne ye hwegum kura ni me ye o na me cha e se na abrabote na abaye siso a odwene semi yo ba a chede no wanya bi enufo wo ho ehwene wo ho wonim wohwene se wonim tia kama hwe na nso egu ho hwe okon hwe wonim ma panyimfo ne to dwom kane oba ko twitwa kora ye de ya asem ka hwe na nimanda badaba ye de atodwom but ni nyina echi yembisa se emfaso bay na wo ma me nya no wo so faso bay na wo papa nya no wo so faso bay no obusuafo wo nua mema nya wo so mama eyo se ba unua ba pato ka asem pato ebade man kwatente wo se so unua ba jimia be me bia fra wa konta una man konta fo bro wa ha we sha dia konta we na me ka che me metiem so unam we ya bema no tate se me fra wa konta hwene yie e ma no nya wode because unua ba no ye nuntuno no mama ade e fe wiase ne hye ayi abusuafo aba na ba me bia sori agina se emnante am wo fi ha me be ware mu nua ba enti musika nie yeyi ma me de yeyi papa de enkontafo de ne to so miansa ne yeyi ne de ama konta panyin ho no agye na efe papa enu nyam se wo wiase nyina ne sa de wi ne mu ma wira wo se be wo mu ne se ye me fra wo se kwa me bra na nua ba akonyam ye hunu ba makro be se ye nkɔ ne nkɔ hwɛ ba makro eya ye nim guase a ekoso ye mem ede na moje den na moje enti me ma de meka ne se wonsa wonyane na wone de ye ma ba ma ne mfa ne huni emra ye mra baby o said it to because yetu ai momone fo se de ni yetu okra sofo ana yetu okra fo ni yetu momone fo se ma omo because wo bon a banyimfo se ni ehuna enye tai hwema nso na twetwonwom eba hwema na twetwonwom eno na ye nana mu tu ye fo se nka ho siesie bebo ama adwamamo so atebata na ye kan ni panti ase se bi maami address kama to we wo hunu ne hene na ayo makono wo hunu ne hene ba fe tena na kwesui na fru se wo be ye hu bia dia ba ha ye kasa nyina no ye be bransan dia kasa wi already swanete because you ania nyankopon kan je se na ma ye kata ni tie mi ye ni wa na ma ye ukacha san ya da me se be hwe me wajimi ya na ma ye kata ni wa ni goto aminem ya tie ni ne nam na una be boa ye se untu ye sintidua bible says sintidua be ba de nam ne so be ba wonu ye ene ba ku bi ba na tade ni so ni sei ana me tuni yese bro odi ase na oba besia wo kwa sa minim se na de mortal aso mi oba besia wo kwa se bi wa hwene egu achie no wo si enya dai wo kire ye den wo si enka se na nkire wo ye ntufu bai mesre ba ma na nya na sede se oba bi ene nam na se bi wa woro no ho na aka na do so kra ga na mara kire se uni kwai so do be ma kwhye anu me baby fabro chaba na ma o to oni mi di nkomo no se hwemayi na ma na se ma fama de suatiawa ne awie o se oni broni akora ne nam
na okufie buroni akora wo se oni Ghana aduane da oche kokko ene wo de emo anwamo ne ade Ghana abo ne tua wo se aduane na akora se medi enwano kuma ni bidi he ene ade da fe oni akora tete wo di nkoma akora se mehwe African movie ene wo di bi shemu ma na akora yihwe ene wo se okodware abo kodware ba betan wo so hu ansa akora di ne se keka no buroni ba akora wo wo de se fafa no ho anu ne ade ade afi de man ne che se de akowia ne se afi de akora zip na akora yi ebi na bema ono nso oni broni nya bibia adente so o ne so de nso me ntra bi mpom ve dan akwani so nya advantage o ye ni ade o se kura fana de kura Ismail o de ye o a je se wa sha se wo ye eno ono nso eno o kan to ho o kan to no peja na de na so wa o se asem ni nyina na se o se o kan se o man excuse no o busa ne se wa ready for ade no Chesa di one na yende romantics on romantics in there send the case and you be so but say we go down one there also we give permission oh we say why okay mama na we say e cafe ma say na me kayo ma to enter into vagina no we say you have to get permission from me before you enter before ma nkwale die nkwale odwene to no dross opia dross na ntiantia no opia kofa na ye afa ho okay eye cafe was talala some sanka cafe dre bi ene syphilis bako gonorrhea bako entima was sanka cafe was talala ene chacha oba ya enei wutu so akoso akuma no ne ma koye wo ho wonya ka fefe eye white be wonya ka fefe ma wonsa enka bi enka bone ene wo ho woni be ma da wonte de wutu se kofi kira ene ma se da enkoye na be ma so mbese be mei ememei wo be ma no wonsa aye ketekete afon ensu efiri mu ban enye ye pese te mu we na mo me de mo number no ma no so on frame wo se ago o se peja na se street ka se bogo ago nya kono enwagu nsa se prekesam we se e wodi 1 minute o pesa da ma de ache we draw ye kafefe be ma no so ehi aye ketekete ma kafefe dan e ba kole na Fredmans apida kin so ke ban cry smart obuase se wa e ba mampo Jodas maskono o usko bi e won kokko me se wo pe kafefe ni bi afre Harriet e was 0207 183 819 and now 0243 10 59 Cafe talala entima grow from because o mama to me kasa so go eye moja duro papa numu awan kasa hu sampa oni pedua no esisi ne ho so ankasa obabu ni say meyi e grow fan wo ti ya wo bra wo bu nsa wo ka je say wo ka wo sembo so sana e grow fan he obi wo danyane a ananse ache no o sori enye ye ni peche je say wo sori ni pedua ba aposo ni aposo e grow fan ma say moje ntimi ni efu sane ye wo ni pedua ma grow fan abrewa no makokora no on say ka na ba no mo bo na mrewa na esa in fact grow fan moja duro de obia ajiatu me so benya bi o misie ba kwale na ke ba Aston room smart ebo bo say Fredmans ba pidan ke ba pure leaf kam kan e ba shop BMO digital e ba clinical di grow fan by okuma say am a come run about of Bank of Africa free 0244 59 65 32 e is child about center omo na dey best man capsules e me pacho ene catch me good better best you cry good better best may I better best I'm doing it better. I better best. Kwanda mutu bi bra na wo me omo fa omo de buy na say no na me say that school nti I say na omo to simachi na me try I say condemn to wodie okay good better best good better best my teacher teach me better and I know the better is towards me but I'm coming me pacho obi e dey for me ni dia na ya to the teacher chere we school the teacher chere ye no good better best say best no ye papa chere better no ai onu ti ma say me I don't hear so to us good better best to us right and I am called 4
good, better, best. May I better best. How dear? May I better best. Until the good is best. Until the good is best. Until the good is best. And I better best. Okay. The good, better, best. The good, better, best. My eye is better the good. my eye the better good. Who is that? Oh, yeah, best there. Say best. Best. No, who is that? I'm a better best. Is shot in the somewhere. Best man cancels number. And you to best. What best? We are good, better, best. Yeah. And you know, any best man cancels. So we see. Why you bring one pen and you lose pen comes on and I would just say a check. Well, prostate cancer, cancer, will bend when cancer was sure I'm going to real syphilis. Ebe confirmance ne chemical show BMO best man best man your best man capsules each and every center and your purely herbal capsules bema wa yemre oba woni so kuna yemre baby man no and then you fear that Daniel ba have me kolina ke ba misia ba Fredmans Apidan Chris Eba Kenchu benya bi obwase smart eba se wa eba mampo Cape Coast ba chance eba tachima Becky Frank who so me yan Santa Cruz the answer who each and every center the best man capsules saba one was whom Hansa Street Fred 0208 28 0244 96 43 Fred Nenya Sa Enroyibi a Global School of Aviation Yadu School Papa a Global School of Aviation ko school chachira for no ben Global School of Aviation ko school chachira for nyakwadro Global School of Aviation ya can for hospitality management tourism and culture air ticketing and management and reservation airfare ticketing and reservation passenger handling and customer service maritime management media and communication Mr. Bomodiana Ebre School yi na yebeche wade owia wotu se wa ben wo she senior high school which results was a diploma HNDO A level degree and abia ka ho we de ba yebejo bosuminsia na wo de abaye opabene and wo kunene Global School of Aviation wo kuma second krono owia adwuma internship de da ho twemo ICM UK certificate de be ma wo kwa bechira wo betumi de akopa adwuma ho frayen was 0243 38 47 29 0244 57 83 70 ja light travel consult yani yadu ko UK USA Turkey Dubai Canada USA Europe Ukraine apeso ko sia de Schengen visa ya de ma tu kwa ko wiase man san nyina akobo ani akọ homa ni pass yomme Canada working permit visa ya de ma ja light travel consult asubua wodo ho boy ne okotokoro enkasoro ewo akwantuo mu ene yen eni da so ba ko ne aba ne yagimo ede free fraud and some export to Dubai October 1st kosi January 2022 sanso ena ebia Dubai to no baby a wose de ani kohwe wodo ani ba ko akohwe celebrities bebre ne ne wo mo ko Dubai to yi Jala travel consult to tonso extra so high tension frame 0249 19 86 15 wo frɛ yesesia ye beje so na kyase de wo bia no ye no aka akwantuam nsam de eno a ene ja light travel concession so sa yakoma mu nsam dwumade no akoma 87.9 FM wo how wa mane wo problem nyame yadom a wo ye bemo wo yo ba o wo baby akora bi na bema bia rep no wa fa no wo ba ye behwe se emramu panifo be ka bom ye mamra aye adwuma na fabra ye wo askwa ye ne mo enedi hwene mu akoma FM askwa ye ne mo enedi enhwene mu wo ba ye betra wo hasem no eso se wo fom kwane a frɛ 0203933582 0203933582 ye twa ye ho aba lines no eye 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497 choto ye ba frɛ Abrantie we na mesia no hey enne de besi wa say nya ho no ba for kra ne hey abrantie china na ho kan che maame mo
yetino bo na wotwemie no ote ho no miemi ane fon so me ba nso pesum pa na msi kwa meji akula no na me ncha atale na me wi amaje no wan fi me ono ate wona wosifa na mama na de ne ma no me de ma yentam na baje no na msi na da wote wo ko ba bia na umu nko ba bia me no nya na wa no msi ena umu ade na da bia me ka no na da masum mienu owie na o hye na atale ena opie ye opie koye okoye ono na kuma to nim na o sa betena ase man kan kire obi a mma me munim na nsen ya na me boss e che mma me mo to ande eburo na na odi kume eburo e odi ku wo asumbo when in the time fie san me ne tina be fie san e ko ye fan sen fie miensa fie miensa wo na wo tira ye no so tro san na wo je ye e wo sa relationship ani de bebele mi ntimi nkan oh body before any toto ye hwe so tro brante yi di ma wo fie miensa wo ne tira so tro san na aje ye ba okra de ma yanim me wo foforo na ye first one me ji sutro mienu me bank na me sunsuo no so me ji sutro mienu ena no so na me ne ma me wodem eno wadi nka abo masum dada ti ma me fre na obusa na no asema me sa ko kan bi no eno so me sa ji sutro ye semu na so ho na majan ye jai dada mama e de na di jai ne ba ye e bulo no ena me ne wo nyina ne ba no wo hwe no ka so woni bi wo nko wia hello kwa me jai Hello. Kwame, ya mwaho. Wasom yuso. Kwame na apom te sai. Erade adum ho yo. Ya da nyame ase. Kwame, woni mame ya. Me ba so. Okay, mame ya odi an. Me ba so me na wo. One na wo. Mame ya akora no sai na ni hwemu esitie. Oh, akora ni hwemu no de. First no na me hwe no. First no, okay. By the America train. Man in traffic. Akoma FM. Me tie wo Kwame aso relax do me yam nkomo. Na wo se first na wo hwa akora no. Se wo hwa no die nti na wo ba na wo gya ne hwe. Die ha na wo ho. Me guy in she. Mami ejuma mi nyina ante se me nkwa ejuma. Me nkwa ejuma. Na wo ya di adwuma. Di adwuma na wo ya asese wo nkwa adwuma. Na me POP. Wo ya POP. Na se POP adwuma de kwa me enko strike onti di nti na se wo nkwa adwuma na wo nya bi shop ba. Oh, me master nya adwuma so na sa unya adwuma. Enti embeba mre sei ni na wo fa sika emre wo bai. 5 months. Musuminum. Enti Kwame eya wo dadwene se oba no wadidi ana. O me dadwene pa. Na aduane ban na wo dadwene aduane ban na wo bai. Wo hwa 5 months a bema ya wo na wo say wo take wo responsibility. Na 5 months on first come my see enfan to aduane ma ban na aduane ban na wo ba no obedie. Kwame metie wo. Raje Pama. Sa dadwene ne ma kura na aduane ni o. O musa. But 5 months ni bema. Eya meta bi sa mema no. 5 months ni wadidi. Kwame. 5 months ni wadidi. Kwame me biso asem 5 months ni wadidi. Akoma FM. Hello. Yedi komo na se wagya igina so yi. Eya no wagina me ni komo me bisa se 5 months ni wadidi ana. Yenti wo wadidi na wo ba enidi yempacho wa na wo yiska kwota aduane di ana wo bi na se say wo hwa because wadwuma unya adwuma nkonti obi na da bia o feed you. Me ba try. What the feed you? Me more fire next. Mama obua. Wasi we free no file na say nya fe ne be ye ofa ne mama. Mama ne ofa sem no. Atwam.
also no obi na on man pakura to ne mama no first no the dafunu obo decoration obi a to ne mama na odi adwuma mama adwuma o ka se wonya adwuma me bla pa adwuma won kan ma na obi ampam no o se wono pa akwa me ne kala we antonton bari ndi onya adwuma bio ene oja adwuma no kwotena o maame nchen emo afono ndi onya restaurant adwuma ni bio no oja ye obi ampam Jumeko aso yasene ewo phone in segment no Iona pharmacy no kwasem say impressor capsules ya wodi aba no de kama papa impressor capsules eno de wononom na ye wonompe emu adwuma waposo bibi wabia wate ato wonompe mu abu ana bibi wode nonom Iona pharmacy for impressor capsules no nompe mu adwuma ye pa wukotodwe ahono nonombe eni wo impressor oil so wo ho eno de baabi a pain ni wo no wusisi na ye oya wo joint pain ana pokra so wukotodwe na ahono fa massage wo udi oil no go na wo de atwia akopem se wo se oil no anonom ekọ enipadua no emo me bi adanse impressor capsules ene oil me ba Julia Akosua wo pra ye enua ena metoma ne nom na me bi twi no onom na me di no bi twi ene efiri ho oyaw ni nyina akọ enu nti me ye living witness enu nti bomode ma won sanka bi Iona pharmacy for impressor capsules ena fe impressor oil ye kama ye pa na ubenya bia fra Iona pharmacy was 0243 12 3224 0243 123 224 and 055 3134 185 055 3134 185 Iona from ono and afa phone in segment no yankwa 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and that's 02 43 114497 0243 114497 yankwa man so hello within the baby free metaje femi na wo mi me ka se free kuma se mo anamanya nkwanta na wo yankwa ai pa cha me second one de ya pa me mana di wo hono ma sa no mutiu nkranke tuwa no mo from virgins ebi kita passport ya o mo de sen kwala o mo de no mo de mo chiri na kwala de no fo ajeje o na mo be pa be fa no wa se wo kwa etiwa be man de mo nyere na 15 years ni bon de also ye school to mucha man no de akwa no mo fan se o mo nye man no akwa because na what say Akoma FM wa sister na life o ni pa boni ya da se papa went to me enyina so le we didn't baby free Nene akozio papa bi. Nini abema papa bi yi. Opo si to broshe to photo koko kama so ya sunje engam papa condemn. Pastor Julius so beke papa bi anika lato se Abraham. Eba jonya be ma kwani mo akuna bena for original Nigeria the contractor papa to film good. Na dia go dia. Memena. And again the I report and supply. Come on. There is a price. Okay. China goes to here. The go for what to figure go. What that go see? Yes, you are I report and supply. Can papa see any China goes. Ma ya go dia. Me dia me go dia ni ya that is them me to know. Akoma FM. Information. Oh, and then papa condemn Pastor Julius. Obana mo mo be di agbajo baba e kono krata cause omo ye be ma papa e di omo nka ye ka de be ma anya be ma ni de obe medical school ana wa wo ze po wa so ye ni grade ana no ye mienu na ga o ye sa no me ti sa ba de ti ke wo de be no be mi sa okay o papa won wa ga ji me na se ga ji ji me tre ka bi ya be ma no ba no mo sa no ate mo ba no ma ro be ko sa no ate okay nyame ensha papa original went to me enyina so hello we didn't baby free Pacho mi se fa hojo insurance yo ma wano so ni anka say ye tie o me pacho second case na mama na o se dem ana ye tumi eye hwehwe na obeshako
saa no bi ayɛ me so ya Akoma FM ya na se papa hello we didn't baby afrefre hello yeah we didn't baby afrefre Mbacho friend Clara me free takrade Clara yankwe Mbacho kaka mi waka say papa no 15 years bi mitimu adimpa mitimu calculate emma from day 1 up to 15 years okay Yame ensha papa Clara and wa drink chire hello we didn't baby afrefre hello 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 yeah we didn't good afternoon we didn't baby afrefre ni me pato mi diani asati day we see atifo to but me wo so menya okay na me pato mo djuma die no mo ya de papa ye nuanu mo man ketewa no ye tu o mo no mo betia nke be boa pa because ekwan ya omo fa so a omo rough e ha den pa ti sire mo djuma so no mo wa sister Akos any sister kuya any condemn so ti adjuma me ye ma mo so menya ha ni ru obi a me se Akoma TV sawo no Akoma Onia TV and Akoma radio tie ti sire mo na wo so de ne de sai okay we didn't de sai me did the assassin day me the asamoa atomacha so assassin day asin edubi ase asin edubi ase na me so menya Trama me assassin day yo so menya nyame nsha assassin me mama mo papa ni ntemo hododo nyame nsha ya dance pa assassin obeti yenka hello we didn't baby afrefre hello yeah we didn't baby afrefre good evening good afternoon we didn't baby afrefre yanko okay Akoma FM me etio yanko me de ofe vision me ka se bono is mate me ma me de da ma no kure eno die me na ni bi na kwasia kini siramo samatu me ho si wo se me be boa yen dia me moa yen na me ti ho me ni obi awo ma me ne nyemoye e ni se me ndi sanko yi ani se ni ma ni obi se akala no wo wan ya won channel won na she ba se na me ko me be set mo kire se se me de boy na me na wo no ni di ba se me trust me timi se me di me timi di papa di e na ya so bo timi na me bu yan kwasia pa nyame nsha papa ene wadwen kire wentimi anyina so de ni hello we didn't baby afrefre hello ma so ba se de sinzi ta so yankwe na me ka se second no me so mo yana mo yedi de fa o mana be ba no anya de me da nyame onsha papa hello we didn't baby afrefre hello yeah we didn't baby afrefre okay okay yankwe Because that man be one year cry, and then the mama about to see boom kwa no bumba. I come in kwa madam friend say, I come in chat to be my beman man to go and see ama obano. Don't find sakura, you're not yes, sir. Nyame on show, papa, we didn't baby our free. Hello? We didn't baby our free, yes. Me pacho yet here. Hello, we didn't baby our free. Akoma FM. Hello? Hello, mommy. Yankwe. Roman for them. Okay, Roman Yanko. Mommy. Roman father meets your Yanko. Come on. We didn't Yankwe. Your ma, Monsieur Pa. Mumo pa ni chuma pa moye. Wajuma na moye na just so many the no me pharmacy the na fan to enye mo che nyama be me ko mo around ba eche no around claim me no ba eche no be ma na nyade but kono so bi no e me say on so da e mu ade oba kwa ware a e ya no ba se me say all ka say what is the shegu be ma no e ba keta o me bi adentia bi ni so me dia ma no oba ka say kwa ware ntima muntu ono sofo kaka na next time no
onya bema wotini handle ye me da afre nyame ensha papa hello we didn't baby afre free hello we didn't baby afre free yo yankwa hello me pa cho yeti o yankwa hello line 3 problem abem hello we didn't baby afre free hello we didn't baby afre free yo mama ya fam you have me kasa fi konkwa tia okay yankwa yo mama ye di kan meda wase na maboaba Akoma FM mene Unie TV mo mama yo ho ne se sisi amenso konkwa tia modwuma mo yi da bia me so afa to me ho so sia no pakosi ayi media da bia se mi tie mu ani from Captain Smart etu mama mo so no modwuma no me tie mpa na mama de ho ne se me so me de kaka meka ne se se ma no so du ba bia ye me ma no so mo haye nti ya mo ka mo fa ho ne se mo haye so ba bi wo ba ma na dia kwa mama enso na ni dia nti ya dasre bebre se ma no so maria no bebre ho mo kopa adwumanye nya so do ani batu be ma mo ko ansa so ma me no papa ko do ba wi ase edu ba bia ma me na wa brew madam ase adwuma papa mo ye nyame ensha pa mira we didn't baby afre free hello we didn't baby afre free we didn't baby afre free hello yeti o yanko good afternoon yanko midi ya baby kasa fi kalabule okay number 2 oh na ya edu end na ya ehu ni efo that's it hello we didn't baby afre free hello we didn't baby afre free you are not fantastic from George okay George yankwa the photo man am bang I am mema I am mo obeti ya ni say you be dia yema nkwe no wa sale pe obi nti metre man mo ya med ase papa Akoma FM aha ene de akoma mu nsam djumade no nyina yade ebesie mede ade Maa Akos wo hwe djumade yi bi ewo Nua TV Kings TV or say Chrome TV and afin so no TV stations na kan nyina yadamase amamo enitie na ya maame du fie amankwa pia nyame yadoma o kina ena eye ne birthday aha Mami do feel no all person fi twatu. Twabe chache na beji watu. Oh okay. Yeah. Happy birthday. In advance. Yeah. Everybody man ne nkwatenten na o mana hoden. Ne won fe akra ndi o ye kama. Oh, very nice. Ono an e ja eba adwuma mu a. E ja o jiji ani akra. Ti everybody sta no. Ne won fe ono de da so yi. Wow. Okay. Radman and Quatentin. No man in Sini. And Sister Rose, so I say, I'm proud of you. Thank you, Sister Rose. Name and show. Yako. Yako DJ Ike. Or say Chrome TV. I'm say, or say Chrome TV. DJ Ike and T. Ye chana pa. Busan phone in I chum number. A Dwada. You be she and have a share and you my papa nasi. Yes, I actually nasi near the Atwasa. Yeah, when no more 2 minutes, why am I? But be a two no be a crown sabe can be. Akoma FM Akoma monsa moye ntumi uruya Ama brabo ye mi basa Ama mene sota mi o Refo ba mi na me